ya bomodin bia se ye ne mofra no bekasa ya frɛ oba panyine no de akora ne gira no ogina woso woni mo panyine wo ba bia namba opanyine no so de ma ye no eye eno a enti yegu so ya ye ne ye nananom hemfo bi no mu kasa na afi wonom so de wonom ho agimu bie na afi ya hwɛ se ebe twase bi opanyine no obeye moja mu hwemu ana so sa fedi akwada no beba fom na de wo bia watimi abie so ama woni yakasa masundwa abaso a emepam no ye de ne nyina so ebeba na fe ye de aba beto manim return so ye ne de nasam no achi se de ye kan na ye ne opapa kasa ya papa ne gitu mu se wo mara no ye hwe se reta beko na wakwakoduru opapa no na fe emo a ye nso ye betimi no ye de aboa no we ene feedback akra ewo ho ya ene ye de mamu ntitena se ye na ye hyase no Francisca Mankwa Fibuanka no a oto efidue mu ha ane ye bedi nkomo na ene ye nya kwadubofo no ne ye nya wona wobo won kwadu ni nyina wo fidue mu ase eti kame ho ne nyina ye ma Francisca akwaba ye misa ne se ene ne nante se ne se Francisca etsen bibia fine Francisca tena se ye kakra ase ne wo sister yi ne mami ase wani agibi ani jebi aba omu ana meboa all right asome no de be dan ye no bone tofa na yenko bacho asome de ban ne say mami akosioni ne ba akua ma woni so kakra owo de meka na bacho mo mfa mami na mami de ba dua mi asem bo am san kan sika. Okay. Now so mo de ka say 9 million. 9 million. Bacho. Okay. Mami woni no. Bacho. Oya odi yin. Onya mhwe. Onya ohwe but woni no. Bacho. You na kete say so e. Onya mhwe. Na woni mo no. Bacho. E friend say. De akua. O say. O de akua. Te akua no a uboni de akua ni. Bacho. Na mami so e. Bacho de akosia. Na hwe wo manim kakrai. Mami akosia ni. Bacho. Yo. Mami ni kai mra wo ho. Wudi ni akosia nyantachiwa. Emu akwaba. Na pom to say. Eno ye wa ha Francisca bae na sem nyina ne se. Woni oba so oba dipa obebobra na fe ekowi ase ma titiri wo o ka se wo kwaje bosia bi 92.4 million na kwaje sika ni wi a wo de na de bebre no. Ore ni mo fo no ama afi wo so ko high dan eno so 7 million wo damu enam se plumber ne kora no o yale na funa hono na ni ahono saa edan no ama ema dan ni sika ne 7 million onya mu 2 million wada ma unchire mo ne sen bacho chire mo ne sen abaya me de o ya maase so ni mi am de mi wase no maase pa wase no Francisca Amankwa me ba be me ma ogai ne mana Toje da wase ni na mbisa o se wo de no no wo se nya ohwe no mama me ba ho wase no mami se nase ne mama ka kire ne friend na se na me hwe so obeje so a ase wafia ase wafia mama to akomo no so e pa cha o maase no kire se me ba be ma okode afia ne maame wo okay ehode ahopo te se afia pepa famu ho na so ka sa ho ayi no eno maame ma won ni nyira wante ekotwa ekopai nwia okay eno okoye to kwa no kofa no ene ne maame nyina atifi ento mban kwa no ampa me kwa nso na mban na yero no a ono ne tifi eno samum mpacho ane ne maame nyina ne papa nyina no mo wo he Pagos. Oh, okay. Okay. And Tibes was on the choir, no one would give my word to me, and to see. But I'm year no one in it to say. They are on it, said a dive down back, no humanity. May Babbe, mamma, may penny in a year and a man in a penny I saw her. And to me, dear bear, me quite young be some quas on bomb, money as and Babbe, and bade me Benny, with some banner, and banner say, until I'm the buyer. No see who mamma now mamma say and now no son a banana no as I soon who took what you have obey mammy cochia ban mamma in a papena okay no johnny made no so muffy tikrum ha and tis a clan bell or an idea or pencil. It come a cram a qua and find I'm see you, Matty.
timidi nansa nansa no na one mo na dada no mo nyina na ono oda ne dam kora na mso me dam okosere ba bi ma me dan to ne ba ma ne da nti jere ya ju wo ni ama obabi am wotena eno no ni okunu no nye ne so anya ne ho ade na nti one ne boyfriend no oba no de say o say kwa say be ma say okay nti ya ne medi nansa na me kra se me ba nti ba mpo na ma me san ka me fa ne mra ansa na ko okunu no so aba nti me kra ya me ko no say ne say me ni ka no oba one ne beba okay ampani apa me bai ema o say no so ne betena kumase aputu eja hono no ne wo okay hono no ne tiana o msa ba ti kuro mo ne de e ho na wo ti kuro mo na ho na ma me firi da me fletia me firi bo anka na me tia hono ne me kunu wo okay ma mentin san e kire kakra na ya san beto aso bra wo ba no ekọ ho no na wo ba no ne obi wo ho dada wa ha asa okokoro no makobo bra ana so okoye na brabo ni mu ano de ko hia obe mpato no obi ani okoya no ko hia no okay eti wo ba no watena kuro ne mu benzie sen okoye wa ncham fansa omutan ba afi eti wan ye ni mu ano odi no di hu no so okoye na anu hu no me ye boys be me ensanse nan obi akofa ne de okay e wo kuro ne mu e wo kuro ne so ese hwehwem ne yumpina hwehwem ne obi ayi ne de tebe me ko na mkosra no na mkoto no ma me say we de ono so fletia o so fruti kuro ne nyina ye kuro ba nti o wale na wo pe nti ka me kwa me mfa ne nko na me see you mate okay nti me no mo tetewa nti me di na nsa ase na nan na me kra se me okay nti me kra se me ko na ma me ne kra se me na afia mara e na be ma ne se me nko no ne beba ampa asem no de wo kan nyina ba bia me de madwene buye bra me kan ye se woni wo ne de ne wo a wo se nye ne hwe ne wo Francisca ma me nko mo di se waso ho de so utie ti me wi a me nsa mara ho na me bi sa foforo se ma me akosua wo de no no ma me akosua nya ntachi wa wo de no no nanti ade na ni asase no utwa mentri evangelist we na no ye no meka big mama eti we wonya bibi obeka pa na nso we dia ma me no edisi ana iko no pese okoduru na opaki na du muja afi ya to aso ntitu a nkomo no so dimpa cha me kra sa me ba no ena o se ne se me nkono ne beba ena mpa me de me ba nti mba no nti wo so ba no mo te aputoja kuma se aputoja ahono no ne te de ho no mo tena ya no mo sa ba abo ankra nti o mo ba abo ankra ni nyina na o mo abo ankra na mo so watia to mo ba ho no na chese bueno takwa kokon ni ade mama nti de chese nya wo ba bai na frɛ wo bai se wo meye adwuma mpa cha me kan ba yo nti tama wo mo ba abo ankra na ntokwa ntokwa wo na gei ekoye okay nti obekra me mpa ansa na wo ko ena okoye to okoye no emu ha me mitimi frɛ no ebisa ho te sei ono so frɛ me bisa me so ho te sei nti okoye no wa ma no okonye obi woye nti omo owoye no de wa anwale na o ma ga no wa anwale boy no ma anwale nti omo te wo nti me wo ha na mbe ba ka kyerɛ me sante na afia frɛ me o se opeso oba na oba ba ya chana adwuma ni bie na wo mra ana me so ade oba na ade ma ne mla ama o frɛ no oba ya nti mo ha na akuya yi frɛ me se ma afia bo ana me so yo wa ba se ye nti oba ya na me se odi nansa bi wa kuya ho ansa no opake ne hema ba me ho watia mandu nansa o ansa na me ba ade o banana me ba o whole straight mandu oba no me ho oba tia de se oba so obe si akuya so no oba yo so fa ka be si ho dia me de minim ti mo ha na oba ya sante mabana
Sa ofi santase ampetia wo to aye fidua mu ne ka kire ne se nipa wo de kwa adu no bo no yenya no nti wontwe na yenya be ma no a yene no be kasa ene Nyankopon adom yenya eye yewura kamari omare wo ba nya ono kra ne ba woni dom oni o ma meketoa na afi o se wo de wo ha de kamari ne wa kwa me ne o de kwa me on ne hana brefo o ma ne kamari eti kwame omare ene eye omame ketua ena wo fansoso edibu bai mama na mmakwaba na pom to say bibia eboko yo wasam wana na ode bedae no me mausi medupe bone to fama na me so meje na ne netre enti me na tie bibia me ana me todwane mani di me ba konhoma me ye bibia bisa no samna me ana me to aso dada ade me ni bi kura wo be kwadwuma be ba no ne ma fire ba yiro wa mu nrio ne ma finam de ama no ya me jabi mo ba ne ma didi we ne ma jabi o mantem wa nyu 1000 da ama konhoma so ba no aduane die mu na ehwe mu no hwe no be bresen kosi brebre o me fa ne se o di bible so me no tu ho ewo wonchi ti anopa awia enyumere abaya no won kwa adwuma no ofie dia ene kwa adwuma dia de se wa ba enyumere na esi wo okay so bia wan kwa na yekwasiara dia na ya ba kusie bia di fufuo so na ja no agi baba obetina ho ma no nko ane da na no da wonche yes no na me nkwala bi na da ba ko enti na me ba bi so ha da no ko enkran ina ma ne ko da ho okay one ni kunu ne baba ya bi se ina ma ne ko ne da sa dan okay enti menene te ho menene nte bone menene wa ne te fa ko sa menene nte bone edi ta mo ko da mo ho no okọ adwo obo ankra no aba okọ no aba oba no so oba na ye bibia aduane o ensi o de na me de ama no enti dabu ho kora minister me de betoduro no ono ska ho kwa wonto na okotwa body te no de atwe ne so aso me de aduro de na akan aduro we bi na di twi ase no minister me de betobia ono ska kora wonto na akotwa body eti no Francisca no akotwa so brofudi ka ho enti wo mu ana me ska de anu matoduro ni bi na enya de enti basa wonu kotwa na se by force zuzu kotwa bi me de me ntwa bi so na oba akotwa sankola ni bi na minister na nkora na de betwa wo siam de me de twa wo me de me ntwa bi na akopa dua bi abuare na me Francisca obaba ode body tino na utwa ne sen na ode ye ne sen na abaya pa 20 something century e wo mu na wase ajo feso pa ne wote na wate afafo mu daligali wo de se kan tum wam no yi obaba bro ne fie ba hu so bro ana bi o so wa mra na ode he na ni bi nya Francisca mama toso individual ma me wa menini asem menini ne hwe na bosia ne de meka se ma ne besia na me boa me gi 4 million se me de be ma no na ho kire ne na so e den man ena menye sika ne fa ma no edi time a menene ti am ko kire ne dan na wo dem me fa nka boso ne de wo di no wo menchen edi dan na me ka che o sa afia e dan no kan ye sika ba enti me se me kwa menya enti ntwa 70 cedi e kan no wo emua ti da bi me ko fo ma na pa me so ofiri mu ankraba o se ante e ba se samene ma kosi na me siyo o fa ne ma na o ko na me so me ko ne no anu no se ne watu anu no o ankra se watu anu watu ko he o tu ko ankra we ho na we wen so ka se we mba o konti watu ofiri wo sa akọ me ba yifi me ba yiho nchen wo bo ankra light bill ninti me da me se ninti o se ninti so wa ntwia me kan wa ntwia so me de me twia na ja wo tu ko ye okay do tu ko ya no so no e fie na me ba ni timu no me ba wo se ni timu na hwa na no so sa akotana ye e de no wo se no pese ko ha boy okofa boy bi so mpana boy bi ye dwo be han da we fie o e de no pese ko oni gen boy na twempana na me ba ni empe me ba no ko ba ka kire matia ho sa de ntina oba me na jai no wo sa akofa na ba ediko ya kwa no onua ya ko na mso wenya hwe nipa de obi aye nipa o se o me ba ho nti oba no kra me ka chense na afia me kunu nyina friends afia wa lo se mai wa yesero na o se bebi on wa ni bi nti me so ma ntwetwe ni bia na ja no anu za o tana me nchen ya de o se no kra oba ha na je no akasa na o ko ni bebi pam ho anu ko no obo ankara
wanyo hwe nti wosa kɔ ye fie hɔ na wosa bo ebi hand a wosa kɔ ne twempra no fie ne ye wusu wusu fie me fie no me kurom ne boankra me fie no ana Francisca sa kɔ wono ana se fie sa kɔ fa be ma do ha dan we fie kɔ ne twempra nti na ɔsa ne ti fie no mu be ɔsa ne ti kɔ ha obo se Francisca nti sa na me ba no na ha me ba no pa na I want to boy no so akwa da ba bi na le o se ne oni ni ntumpo na otukoye enti se se no na amane da ho ne ka dem de ne ka for me ne enti wone abema no a wakofa no no etuko se se watu ubaba yi ho watu ho okay me ba mame enko Franska eti se amiadumo de bia bako enso ba mame ya kan de na wo kafa ho de wo kafa ho ni se oka se ladbe no ana me consumer sankla no oboa mankla ni se manka chani se me ka chani se be yede ekwana mitwa no ekwana me kwana se me ba ya no ma yede ma bele enti me akotena de bo ankra se me nya da wa me de me akotena ho na ka se wi wate tu ka se wie ye no Tio me pesa me bisa wo me pesa de ba pempem wo me pesa wa wo free wo pen ya pe defense what you say any de no kure na e ka asem no eti pesa wa wo free wo pen do ka wo te wo yi anu na oja bi wo ma na fe me bisa wo ansa kwa na makwa dan fo yo eti what the motor say you see mati kwa sa asem no ye na motor na do so many this or say mati yankoi enti kana wo kan mamini kan everybody tire so ne bae it's a pepsodent sa abare a woni maame panyimu tie aye mpana na ne maame be ma no kwa woni na jai ene watu bata se wo ba be bobra waye ba tanti waje woni wote na sebi nka akora ne panyinti na pepsodent sa enye okora na otobi esa no watwi wani no atam se ka ya okodo no akobbu body tire no abebro no na nim de atwuse ya somu boa mbro body tire bi afa twetwemisi na na wo ya de me body te bia enfan twetwemisi sa o ka se me body te twetwemisi no ti hono bo le ko ya me anim se aduro ne sade a me ntobi na wo mbro body tire ni bi ntwemisi da body te twetwemisi yo da wani me enti la ayi no boso me so ye no ka jam se light bay na my sister no ofie na ka chen se light bay ti no ye de me ntwia ti ndiko na ka chen se light bay na mka se no ka chen se ye 420 to catch 420 no na meka say you my head but me tria that time so musical mom so na sika ya de enemy won to catch and say anti musical me here ala guys oh wo de anya hwe na da wo betria it me 420 no 420 say 420 40 cd na 2 cd and I say 420 no na a new cd ni mo ka bo my say 420 ni say 42 cedis light bill now go to if you know into a light bill da sena embaye na light bill ni embaye say etwa light bill okay into 42 cedis in na here dey ala me ka che nsanti minister here dey e wo me ho enti me dey me chia na ka che me say o de anya hwe dey obetwa teminya scan na here dey me da ma na ka say you mate enti that time so na me sika na here dey e wo ne ho that time na me sika na here dey e wo ne ho no enti me no ye night na me ka sister Akuano ade ne ma wutu free fie ho ya light bill ma me na se mo ba bi odi wie ye ne se light bill na osusu se light bill na wo ka ho asem kire wo no e na wo se da se wo be pa ne ma kosi rabasa eno anu na ade koye e ho na mpese o kirem be ba cho enye light bill ntina ma me tu free fie na woni ma me ya tena wa ye waje o kama wa fa wo se ba wa yi ni yam ne wote na mpo se bi apese wo kwa wan kra no na bia wa na nase na wo fa wo ne makọ wa bra wa mo ma me na mane ma fa me ne ma nyina anko ne ma keto bi na me fa e ana me de ko ntina ye ko night no na ma wo se Akuano ho no ye ko night no nti ma pagya me ne ma nyina anko preko pese me ye nti achi na mbesa ba de
ebefa niema no na me kase me kotena sister kwia de enchen nti man to mflo mu fie opre ko pese me bai on de ba bia ma anya de ne se ma mpa obi anya de anko no ankoda na se e hon na ma anya de ma anya de efie na okokotena mu no na o mpona dada na otifie ne mu bi aba chan not ena o mu fie ono efie wa o mpona no de say Mama ne bandi o say ti no say ti fie ne mu bi okay eti fie na wo say ti mu no wa fa mpena wo say fie wa fa chama fa mpena fie na di bakote he on ti fie o ti he on de no tin baby kokla no tin baby ko no on ti fie na mama na so on ti fie na o say be ma o fa no so ti fie obi on ti fie obi na no fie ho on ti fie ho oni na no te efie me pacho me tia why me sro am pacho emu fie ono ote na omu be adwuma wo me yin lampoto adwuma enti no ni nyam ye de e wo fie hono ya na obe fie hono ba fie odan ya onte fie hono mama akosu ankasa mama na oka bibi me pa cha oba ye no ohora no oda o han dan wo ohora no oda enti wo hu wo no okopa dan enti o me de mbese me hunu ne se baby ama wo hu ebe ye me nwanwa kakra ne se baby awo ex boyfriend tie ba ma fufuro wo fie ni mu wa ana woni na line na ane ne twempna woni be ma ni sa woni na na fie ni mu wa ma de ancheda ba so da bi on yanda fie ho me ba ho on no anti fie ho ana me no anya dai and ana me da stay kwa ni nchen enti no me ne tabante edi nkoma ma so makwa akoda say ye da fie ho de no on da fie ho ana be bi so mo da no so no oni omo be ha dan ana mo nyina de no mutim enti me no obi ankoda no wa so ho ene friends adui ya no provide wa mu na fe na wa ba wo be bobra ene wa be sere wo boyfriend dada ma me nchen ene wa to firi ma me nchen ene wa sa ba ma me nua o ma me ne ba nchen ase wa ko ma nchen me ba cho de ti a ma me sa ba ho ni se Eba nyanchire mu no na hia me pa cho me nchire mu dabi nyanchire mu masema me bisa na mpese nka wo yi ano se wuni baby te u bepe de wo de beko wa no nyesa na aba ye no ma me yaje wo na so wono ne wadwuma kwan wa nyesa na okai ini se wo pe baby e bebe wo wa ba wa kuma adada nchen ne nchen na ote no wasafa boyfriend ufi wa But on Tiffy, and my vessel, me cast my memoir. Na pom to say, you obey, you know. What do you know? Makuma, so the mammy see a mass say, where to see Makuma, one father dance or so. Maybe I was my winning area, no hen and winning the cake. Mammy, a idea boko, you. Pacho and Branham number ni frame and na minimum number ko. Okay. Na me phone is charge. E train na me ko hu me score na me flash. And our friend was say Francisca de Aba. Okay. And I mean you want me say any correct. Na me chire me say yes in na chire. And ye ni ho nti chire mu foforo. Nti o yes and e button na yemra. Ya no penny bedru. Ama pacho asem ni na ne say Francisca. Me brad ne babu ankra no me ne me bra nyina na ne atifie nti na me ne free me ne nte bone okay nti na o me number me so mo ne number nti o call ye nyina na o frɛ me eni mi di nkomo o wo ye nyina na o frɛ me ne adem ne kasa na osua adwuma ne ade ti abre bia na me ne di nkomo ti na nse ya wo we ya se ne ho kyene ye no na o frɛ me se adwuma na na osua ansa na wo be wo no se wo ye no nya bi na be ma no ne we o ne na anwale ne ba ne so anyini watena ma ne maame. Okay. Enti me ni didi nkomo na bi sanse na ese adwuma ben no ye na o se wonya adwuma bia o tifie na me se oba de wo to sa na wonya adwuma sa enye na o mpa adwuma bi nye na o se ba bia wo na adwuma bi ani ho na me ka chense ne ye krombo ankra ho se aborofo na ba ye companies ni ade wo ho nti o mu panipa nti ne o mra na o bepe bi nye na o se wate nti me ni di ho nkomo che na wo mma nti ya kire na o ye se wo beba me ne kasa ba 2 months kra na o mma nti ya kire no yes obeba nti mi kra na menyi ni so obeba nti ada o yes oba na mse mate me ho mbra nti mo ho na obaye nti obaye no first day no obaye ndi okasa okoda mam ho wati ya no oboa mi di kan ne tena ada na obaye kwa na me maame aba me chen oboa nkra ho okay nti mi di kan ne tena me chen e wo ye fie ho ansa na kire na me bla ne tata na so ne besa atena ene wo so ne me bla ne fe je na me ye ko me ko atia ho no
Feze ni bana kwatia no mama mo asamu kan mudi kan tena me ho ma me no ko adwuma ho ko pa adwuma ma o ma ye fa e ma wo start adwuma no mi fi ansana fetia amba ana ye ko me nya kire ansana me o say hawa da bi a kire o ka say eni o ma kwatena me benina me ka kire wo say o bra no fie o si de o si awo ho ana me so bra no fie o de a me ti me de e ma na so se me ba me wa ko ma me nche na me so me kura mo ska ho bet Wansano, eko wachi anu ahwe TV ko ebodi a minu mienu dise na odi me kofie na mo ko president say for adwuma ne Chinese for no roba ne bi ene me so na wo so me so tia no asoto no etimi so anu ahwe on say ya ma me mama say wo say mami kan ebi wo no ma wogi tumbu wo anya ntum wa down for so wo ye wo kuma ase wonu kai se da obeduru ye no wo kase wo ko ba bi ana aboa wo ba me ho see so on the one me ba confused me near confused what did he what did he asam na mo o person on kan o cut say o person onye enso ne kwa na ta o kan kwa ni che ni pan say ka kire no ba jo mintimi ntwa tronto ne so e na asam so de e no kwa mintimi nka o me e no di ka be na me ho me so e no kwa mintimi nka me say de e no kwa mintimi nka nto ne so fi say ye wo okay obi etie sa e na me ne tena ye fi on so me ma me nuam wo ho ne omu nyina ehun no se me ne wo ho okay me na me ne kwa adwuma m ho e kopa adwuma ne ma no ye kwa e kra be ma no da adwuma na no so wo pe no boy ne so wo yere one ne yiri nyina na wa adwuma m ho e na me kire ne se one ne yiri na ho nti won pene enti da me ne kwa ho ba 3 o se 2 me kokra na madamfo ba ko ka me ho me ye 3 ene me ne ko ye one boy ne ko kuro ba ko to aye so efra wan pa me on ko ye photocopy ne ade ni nyina na me ka ho bi na one boy ne ko ye sa ade to di ka tena me ho obo ankra ho ansa na me bra ne ye so one ne betena ene wo se ne sa ade an won tena ho na me frɛ me ma me se me afia so wo pese wo ba ne ho na wo se ha ne se one ne betena ho so one ne ntena bi na me misa mama asem no ya da ne kakra obai se odi kan ba ne ho ebetena ne nchen asem no nyese tipo enyese ya dada ne ye pese ye hu mu nokure ansa ne ye wi a ye hunu ne ye betimi aya fa ho eti ye dada no ye buturu ne apagya si wo kakra wo se obai se odi kan ba ne ho but me kai bi sasa wo sun ko mo so odi kan ba wo ansa na wo ba obai ho odi wankasa odi kan ebetena ne ho ansa na wo ba no ba wo na wo tu flat ya no ene wo fa ba ne ho na ana na umpeso be kan se mi wono kre da me kan say me fede na me bae no sa ta da de no ena me kan so me call on me ne call ho ayi ma mi ba ho am ni nyina ye de call ye enti me firi ho ana me ba na call ye de ho ko pa adwuma no na te ho me firi ko pa adwuma na wonya ya o ta se ye no me tell di so na wo me ho na start adwuma no me na me ho na me start adwuma no me say Thursday na ba ya wonya te ko det ya adwuma me bi sa se me say Thursday na ba ya na ani ate ko det ya na ye wonya adwuma no sana wo me ho ansa na wo start adwuma no na me wo wa ansa me start adwuma no na wo te me ho ansa na wo start adwuma na kire me black house no betra ya so ne na ansa na wo start kan kra sana me ka me ya para se bi contract so a to na ucha na me anti kan kra na me te wo ansa na me ko adwuma na wo tie ho na wo ko adwuma wo ko adwuma na ma wo wanya adwuma no na wo kuya ho na so wanya adwuma no e na wo ba na so na di pa na na sha ho kakra no na me wa kuya wo na me ni e kuya wo na me wa kuya na mo abo ana afa bag ni bae eti na wo wa ti ni na me no wa na me dem oda nyame wo ho ye o be ti adwuma me no wa na me dem oda na mo kan e nyame wo ho ana mo ka yo ti lo ata nyame wo rai mo be samo kan say asa de no me kan ya no kan na se bi ya ka ye contract so na se Franska se wo ko akuya wansa wo ko maami ho se wo ko maami wansa wo ko akuya ho die pa ne hye wanti untimi nka se de esitie ma nipa ni enu ka asem ba ko wo so ka different one bibi wo ho a wo di si ana mi de nu a mi di si na de na ne mo eno ho asema ti asema mo kan say me to no nchen ansa me nya adwuma no me fetia na me ba na ye dai me ni nyina akwa adwuma mu ho
ani a ko pay adwuma no asa na o ka am say enko photocopy na ye de ko when nke hia me sa o na so se de ase ho no kakra ma se ha wa ko se da also omo na aya ma dwe ba ko na omo ka se enye se na anya asama ni so na se so ka ne se adwuma na ma na o start adwuma na me bla ne start se wo ha no na o twupa atia no na bra no ha no kwa be so no so person sa ne tena na o se one ne ntena bi ti no kwa no akoye ne se hey da bi na onya beta one ne kasai frɛ wono a ne ko dem ne dem ne ko kasai ti uba na wa bɛbɔ mama ne se me bla se o person no tena na wo so wo do ntimi ne ntena bi na msi nti wo se de o ya wo no mpɛ ti uba kwa kwatena mam ho wati nti mi ana mfrɛ mam bra bɛ ko ni pa no ka ho mi ana mfrɛ mam bɔ na ma ne se ne ko ntimi ya pɛ so ba no ho si no wate ne wo mra ti kwatena si ande na wo firi ho e ba djuma no wo anka ko a na wo de jano opon adwuma bia nso na wo kwa ma ebi wa na wa fa me ho ebi wa obeba na ebi ama ya aduane maka ba nku bia ama me ade ade me ba ni ti sa de ebi abo kia kasa yanko oba adwuma na se ebi opon a na wa fa me ho ebi oba na bia ba nku fura na maka na ebi aja wa beji bi wo na okọ etia etima pacho de ba nyina ne se tama na oba adwuma na oba me ho no na adwuma boys bi omo ya aibefo omo ba adwuma ilan port ho enti no omo tie fie ho to afi ho ha no akwotena tia o ma me ho ha wa tia enti boys na tie fie no omo nipa ba on de no onti ye fie ho bi no company na han dan mo enti no ono sa boy no omo ye what na dad nanim enti no ono ba boys na tie fie ho no ho ebedi agoro eni obetena obedidi wo me ho enti obo ya no wakoda ti se sa atama na we ye na boy ne hu ne na kasa nso na menim ho hwe nti wo hu sa boy no ene ma ne du tu free me ma me ho watia e de beta ba me ho wo boankra nti wo bi enumra na ne boy ne tete na achi e di nkomo ne otimi tena oba 11 me kura me ko akoda ja no no me dai ebu a metupu no abegum na mabie ti se na me bla ne so ahu wo ne boy ne de no ti me bla ne bu fi se obepra boy no ne yesa no ma me bla ne kasa wo fie ho na se mo kura de wa me ma me pani ba ho fie ho no hu ye na o frɛ me se me kasa nkyere madam fun se de wo ye no o hia no fie ha no be yesa ma problem aba ma ne kan sa se me ma me enu apani wonde me ne wo bo ankra fie ho ya da na me bla ne bu fu ye o kasa ye no na me ma me ne frɛ me se me nka nkyere madam fun se de wo ye no ehu on pese asembi abesi nti wo hia no fie ho ti me ma me ne ka sa na me de tu nanim na wo tu firi bi nche no ne boy no ekotena company dan nim sa atam no ono anka sa nya han ne dan to ne boy no kotena that ma ka sa nim sika ne wo ho na sile ni ho no sa atam no na so me face na ma no de amame se me fanto onya bi so so a o de be kwa ko han dan ye sa sika na ebedi me se fa de amame me ka sa fa to me 500 me ka cha sa fatika ne to ma ka ta me fanya dai me ba cho me di ma sika no me ni ka no ani nko ami akopɛ dan na sana me di sika ne ma ya kopɛ dan 1 year ne 1002 na month 100 cedi 1002 no se ma wo de 5 million ma me aka 7 and so na fanto ho na wunya soso a ya fato na de ma wo me fanya dai me 8500 no also 500 500 no ma ni kasa baby ya no pekwe be na edwuma e be ko be na refi wodi 4500 ne ma no na osi okobisa dan onu nya na ko dan 1 year 1002 500 mean to me hand and now so on fanya den chile mu ba cho me so a ma me kasa me pa cho sika no me bisa me yakota dan ni ye ana me ka cho say misika na wa me hu no aka emrekutwa bi na boso na ye de aso enti se na ye de awa me hu ana wo ka cha me se da ru na se me fa sa 7 million ye de emlenti se boso me so a na me da ba ye de me da ba so ana me ka cha so yo ma se na me ko yi wa me yi so me fo so ana me sika ne ma te me ni ma wo no ana wo diska ne de ko enti ade tia me ba bi bisa wo se da da ru na wo se dien na ka cha me se da me ba wo se afi no ye de o siesiem enti di be se yi no ne ya connect na no pa bi me ko fie na ko bisa papa ma me se se ai se kuya ba ha no so this kind da bro na so sika no de ma no ade chi ai me ya no sa de ade chi ya sa de sika ne de e ma no enti sika ne de no na me si na de ti na office sika na de ama me be busa na ka che me se ai wo this sika na de akwa ko ji wo de to asie ko ji lo
do ba ko julo to ka ka to o ma 7 and so ma 5 also man 7 and man 5 me man 7 na me gi 2 film check up I said no one cancer me ba me cancer no me ba me cancer no e check computer me ba me cancer o man 700 then na ba tue mu 200 and a car Facebook for nyina ya that's for that's what you said so me kan but on so man 500 so okay me dey come out say what dey kan me ma was saying me ma was say kai 5 na de ma me sika say na me de ma ma say me na me gi 2 million film and na wo gi 2 million film nyame hu wate nyame wo hu pa awasa wo sere afa nkyere me ama ka 7 million ka ta de ka waso ma 700 I will 2 million film ka 5 million ma 7 million 5 million na odi mame so odi de aka odi bi be so so na de akotwia dan ne ka 5 million na odi mame e wo me ho da ma ni 2 million free wo kan kure ma ni 2 million e wo me sika na se wo sika na de mame me no 7 million ma ni 2 million free so 2 million de se na nye dan sika wo ka se wo sika na 7 million ana me ka chos ana me ma ta na wo kan wo ka se enu ye top money enu ka se top money e ti anu kra de enu wo je da kra de say dan say 500 na man na wo me ho na o na be di ko kan ko na o to no kan ko say say 200 no o na no e dan sika na no e dan sika na de man say 200 sika na e dan sika na say na de ma na o de ko ye wo bi sa na de ko me ne ko kan ma me ka chem say obi be han ye ho tutu a chi ma so ye nyala mi ja ade wana ade entina se na duka ko bu ko mo me ye de obi ayi me abi amitini tina me odi sa no ese ho no abi amitini tina me odi sa no mama obre wakasa obai ana sika no betimi ade asanka wa ma ana iteze se hu de ye sika ni kodi nipa ne ho wono nso aka no asem ka eze se ma ne kwan no kasa na Franska eze se ma ne kwan no nso de woni mu no waka because ni ni abema ni ti amani omuno boye ni nyina yese ni ni abema na woni na twempna ni nti mami nkasa ye moso ba kwa woni ni kunu nyina afra wo se enye hwe wari yo se na nkani yo se ntina wo se da chana we nya nwene ni nyanu nti enti se omoye wadoye bia omoye papa bia ananso se omoye omoyam somo wawa kai hu se eyo se ntia it is a one side betina wo no se ni nua ba so atwempna wo fie no mo a wo se ni di ya no okasa woni ani moja ebe nia ye ka ta se baby anokura da no ye so wan fa nto e de e free to it is a se ka no kura ne kire wo na fe ye ka no kura no so kire baatan ene ne ba no na asumdue ba iti de wi ye kire ni nyina ne de enye no na mitie but de wi ya ba ye ni se wo de nante se wo ompona dada ma me waje wo kama ene wo te twaduane no aduane ma wudi wafa wo se ne yemba ebi kwa ma me de wo ka wanfa anya adwuma na dwenya nse wo ye oye e de wo se ebi kwa be wa no na sa akwotena fie no a be ma ne bebu no a e sa chata na feelings to say no feelings say ampacho de ye me yakura ne se oba no tama oba mo se no akoye galam se adwuma wo baabi na wakonyem minnim odi adura kan wo ho amba etitama me pe adwuma no ma na okọ adwuma mu ho no eho na nyinsen no ko bai wo ye adwuma no na kola na nyini ko bai na wo so odi ne share toilet mu wo adwuma mu no flash ye ne hu moja opon adwuma no ntimi ama me ho ko ma me ho watia nti opie ye no me ma me se ne ye mu hye no na onim ade kro nti wanka na wo so na me ho ya mbasa basa me ho ya mbasa basa me ho tete me ene wo hohoro ne ho ma enti me ma me fra me kan chem na me se ne bia na wanya ne menses se na nya menses ti a kire ya no abo mama ne se meba abusuya me ma wakwa ba emra Adom TV enenso eyeda foforo Nyankopon wa hyehye na wodi ama me ne omienu na ye wonkwa na se mogede emu afusane na asida ne de ebema awurade kita onsa bosome no ne de toso aduonu mienu wa fimpe mienu ne aduonu no mu eye ne de na ebnada jumadi ye de yo brajumadi don re ba ku ye mu asem a ye ken na mode aba batu ye na no a Francisca Mankwa
Every buankra de na sembe die say obi friend no say adwuma ba wo meye bi na fa oba be ye adwuma no a maame panyimu bi age ne 400 so de kwaje bosia but ni sika be ma no ama na oba bi so age ne 700 mo atwa mu 200 enu nti andra producer bo adwuma pa ne nya maame no ene oba na wo ka ne ho asem no e wo fia say akua ene akoso anya ntachiwa wonu maba na asem no mu ne epiepie sa wono kura no wo say maame akoso anya ntachiwa ne ba say enti ne ho donti kwa no de je no na wo ye ne seba abaya pa kama no amuhu no na president sa ana say ayisa no atam se ka atwe no kwa wo bisa wo kwa fo mo se dedi wo kwa se meba okọ ya na se wakofa body tie no betena se ya no atese ne nem obro ya wo de ato ne se so be topa mama me na yisu bi dedi mama me na eka wo me na mni ho ana asam na dane abedu se wo be ise ampasika ne de wo me ho nemum wo be fa be me bi wo fie ho na se wo ba ya no kura no no wanyem ho ne aduru no awo de abetie me di Ohemaa Benewaa yentra enkomo no eso akua asam no wo ka ni se se ye no me pese wo ka na because you say yaw de wo ya kura ne se de sa nyin se ne de na da wo ka kire mam ye mu hyeme to kan nam se me afia na ka de asam be hye yi ka bi ya so oye den yin se na nya se oye ne den wo de aduro kan wo ba bia no wo no wo sister bi ena o this man to no ne man no wo ye ya nti ne mma nti wo se mo ja ne bi ba kakranti no nim sa ba ti se wo ba me woni nyina ne wo ho mi su mi nim se bibi sa wo ho nti a kire ya na obo mama ne nti wo kan me yam hye me na se me afia ka de asem be hye yi ka we de o ma na ko ba na nyin se ne fa so a ese ye ne wo na me pati anya aduro na wo so wo ye ya no ti na amakora na ye mre nti wo so wo adwuma mu ho na wo ye adwuma no hu se ade ne ba kora na be hye ho Nhyira 104.5 eyo brejumedie na enenso twede ampo Nyankopon no wo hu ye mobo sede enra ye kan no wani ye hamo wode ya bankwamu biemu na aseda ene no nyam nyina ye Nyankopon ti asefo no edia osana abosome no ne de tosu dumiensa wa fimpimienu ene aduonu no mu ene ne the 13th day of the month of August in this very year 2025 ye da twede ampo Nyankopon ase ye da mu live wo Facebook me pacho wo di anese obebo modia na wo ramu wo Facebook wo Facebook na wo bo Nhyira 104.5 Uramu YouTube nswa eye Nhyira TV
wadaroma bomodia na me ma Facebook members nyina akwaba class captains ahodo compound prefect girls prefect boys prefect chaze obi anya na adwuma na eye class ho enye kama pa sanso na YouTube nso YouTube ahefo nyina me ma munyina amakwaba dramafo ba bia wutie mi bia no me ma wakwaba ena nso yaba yebesumi nyankopon ne o my Ghana eni wiase nyina medin ede Ohemaa Benewaa ene asem kakra bi na mede ma wo yewra midweek mu ene ne da ehye na wotwe no mfimfini na asem a mede ma wo no ne se making money is one step, managing it is another step, multiplying it is the game changer. Sikano yepe wo bre udi mate wo twika wo tijom wo bodon komi dia wo ye bia wo te wo office wo bomodi ape sikano na nso sikano ba ekwa ya obefa so obekura sikano ya de ewuhie yie pa ahwe su yie eno ye step wato so mienu na de abema ade no asesa kura ne se de ewunya no ebetimi awo moho bebre na etimi aso abapa bi e de amount sikape ena fom kakra bi kura wa aya hwe ne moamo ne hwe ye sebe ya eso ebeso abapapa bi na fe edi amawo ebusua ye ko na ye wura ye nkomo edi kan mu no na me catch us feedbacks no pi ewo honom ebusua na wonom de hia ho akoka adwamu ewo sukochia adaka mu fridge mu ewo eye mampon na ye kan ye se ene ebusua no bebo mode na wonom atoa ye fidua mu anum sei ene wonom bai ye ne wonom tena ase wo fom ho ne ye ne wonom akasa wonom so wonom okọ ebusua panyini nchen na da ye beyifunu no date no ene bibia wonom de abetudwa na fe yenso mo amode boaye no yada na di ama eso abamfaso eno nti feedback kakra ho no enche ye de aye no date no poster no ne hu bibia baba betudwa na ye komotwe ho nso ana ye komogo ho ne ye kotua sika no a ye de hu mfoni ni bibia wei eye obra ayie enti ye de hu nsenka nyina no e de ebebrem ye feedback kakra ewo ho ya ye pese ye de ma ye tiefo eno no frɛ obi no obi mfrɛ obi fi se ye koye case a edi ekan so evangelist the graft watena se me mana kwaba evangelist apom to say mejo so hemia bibia dida na Awurade Nyankopon ne me adi ne ye ne papa okay ene ewukuada yes na ne ase obi a she white madi nkunim wo bibi mu ya na me so da na madi nkunim okay e court case bi ho ya na me so da na madi matamfo so oh hallelujah na me sole ya na mbo white okay na me di paste white me paste ye okay ana me de ayi sapone tawro white say gary ana me di white aduane okay that is pampa. That's right. Mo yo, and then we fully packed. Big mama, me makwaba. Yeah, me dey Pacho na pomu na me dey ache. Okay. Na white, so wedding kunu mo. And then na me feel say me she white. White. Okay. All right. Yaba ene besum ye man na fe yasum eye nyankopon so Lady Golden so ye krado oti ekire o enche bia no ye beko ono so nche. Ka me ho na ye ma abena jewa akwaba. Ene enkomo a ewo fia no so papa eti ufiri so sima kakra bia ebi esi wachi e feel gadochi wo hwɛ ne se wutie Peter Allo ya wo ba ya no se wo bi de ne ka eti anyi sika no man me fra brante no wasa ba ne munsam die enye me na meka kyerɛw Alice Atamira ya wo yira ye no obi frɛ no bantama se wo hunu ne ba no wono nso aba ensam e wo fie ha pa eni ti frɛ obi no obi mfrɛ obi na ye sha se de na me come case number 1 abena jewa efri nkoko atoa ye ka me ho na ye ma na kwaba emisa ne se ne nante se ene se abena apom to say abena ya ma one so kakra ma me wate jo abena wie dey na de wonam acho ye de me na me nyina ne se many ablanti bit na fire flu ba but entam tie na kolona nya 1 month 2 weeks wa mo me ama shakola no me ama bla shakola na mo na nya 7 oya de na ukoshia no oya hu ade ma setere ne mo tesei boy mu kakra acho misia no no many fire flu no abna asem ye nka kure no ba bia what ni sio sa adai medofo kawakuma to yem wate asem bia kukuru kese kura no ano ne ye de ka asem ye fa se kan nwa asem eti pepa wanim
Flora Adaroma and Wakra Hanky and Kama Flora Tobo Nature Semimu na yente wase why kasa me ho enti me fire phone and black penny say only ni share edi saying na wonim na busua 2 years only netina 2 years okay 2 years ni mu no boye mu de na esi wo 2 years but 2 years mi de na me ne te kama okay enti e fire phone say me fa no ode me kochia ne bra penny wakra omo ye no dina for okay northern region he fa no mu free but mu waga dugu okay but enti e koya ne bra ne say omuntini fo obi de hia omunimi busuani bia enti omu meye nhwani mu ena omu frɛ me papa ne omu de na leshen ba enti me de omu ba ya minim akira asɛm ani akira ma enkokɔ bi na me enti ba ma no abusuafo no bai okay omu ba so omu behunu animu wo abusua nkyɛn mo wo de wanko bi wa hunu ade cross omu de ko hu animu to aso enti me na no wo na me ko wo ne bla ne ho enti me ko wo ne bla no 2 weeks no mo to akola ne din enti mo to akola din ma be no se da bi sene ma se trem tie na nye enti me so me ngoda me mra ne nchen na me ho kyin a na ma sa baba so okay enti me tena ho anya 1 month enti me ba na me ba na nya 1 month 2 weeks me bae me be du ye ne me ma me sa akola ne yale wo ne yem enti on na tinti enti me san fa akola ne nkoni hu de kwanya be fa so timi san ko ne bra no ho man ko be ma ne bra no wo fa hin pacho wa ma sama ya krama okay e ho na wo be ma na ne wo ye no soso wo pacho da be ni ete Santa Maria Antieku na ye de na wo ye a wo ko de na ma wo ko ne bra no ho pacho tama menene nye wo ya me wo ye na ye wo kiosk dan mu into ka kire me se o ma ne ba na kiosk dan mu into pesika han dan ansama ba enti mi san ba ne bra no ho back enti anwure ne bra ne friend say aje wa ba no sakura ne yale and o see you what e ko Saturday enti Sunday Osman ama ma bia e wono enti anwure ne bra ne friend mi ka kire me say akura no ye ne ba so nye ne ba enti say akura ne yale ne say Osman na fasika ama ondo onim de ode beye no kremi na kola no kita me ba abena ma yenti bibia se kakra wo ha me ne be ma enetie ena me ne na fa furu ninu be ma panyini nchen na me kotena de ne ma wo kotena ho se de ba bia wo betena nti ana didie mu nti de nti na wo free eye Osman nchen na wo ko ne bra nchen wo amasama ho mpacho na kakra ne me time asom ma wo no me kwata wo bi pena me de wo me ba no ena o mutu akra ne obi bia nti no okache me se mentina ne bla no kopimo se obenya sika han dan satem na djuma samai basaka ne bla no so ni yire ne bla no yire ba to ma so mfie okay to ma odan okay enti satem no me de akora ne koya ne bla ne ka kire me se akora ne ye ne ba so nye ne ba enti ono ko problem was man am one enti was man first camera and so ma hwa akora no sister bi o no film price and o kire ma bibido but me nya bi o fa anya akora no entade a kire ne me am san fa mentuma se me kwa akoton e de akora na ye lo fa san ba ma me mo enti sister na ne san ma 50 cedis o ma me ntonto ma ne ma no e na ja me de akora ne ba ye me de akora ne ba ya o ma chi me de me da wo ma me sa ande wo ba no wan kran mis o me ko de Osman ne bla ne yo fio me o ma fe no no awa ma e na kra no so yare nti do nya botrema me hwe akra no me ko wo se no se be pa ne bla na chom sa dia me frost ma se ozo ene ma mrolo fe na me fam na me pa bla na chew o se kwanya me fa so ko me fa sa kwa no somra kwa be na fa so ko e se besia na me boko e me san mo besia na bla me pa ne bla na chew u fi ni bra ne ho no u kra wo no se bia bra me ko na makwa kohwe me ko me ma me ho u kra e ma bra ne ti ase ja kwan pacho no ko djuma na ne yire ne so ma ne yire ncheche enkola de ntino no so ko but me ye adwani nyina si wo mo ho no oba penny 13 years enti me tena ya na ekobo nwumre 7 na me ka che roma to say o ma me ba ka che ne say se ne akua yiri enti me de ne konkoko akopɛ aduaye na kora ne si you ma mfo bi ade ma anya hwe ofio enti ko ne ba yo mo kan asa me pause ma chest mpana cho don send me roll fair mfa me pan bra na che wan fi me enti mi am tena akra ne me nya nsu pa ko ya me nya 50 cedi me ye roll fair ba akra me ba ye no
Osman it is me aba ne nchen osan wa me bie dan no oto me punum e ma babia ne ho no ye fe obi antimesi ni kunu ma babi dan ye ade a kyen na e wofo ne sese skama me na me san de call back ma me enti ukodu babia Santa Maria ho no Usman pachom fanche Usman hu se waba obo mu fe ka chen se je waba Nana wo kon one friend say Usman one na say memranti manya kakra me pese me ba nti minam kwan so I don't one friend asem ni sie me friend na no mfa ena mapa ka say wo de ko okwa de besi bia unu ene mpanifo nti me from no no waka ne ho makopa ne bla na chew okay ba me kwa ne wa hwe manim akra no ko wa hunu ena ja for success kama me san ba nkoko enti me san betena ho 1 month on frame onye me hwe ena me papa frame bla peni on me mame eni peni na wo nti wato m kasa no okay enti ono ba no fa malam kan ho ene e ko ne bla no ma se me de betena si na me gina ho mama me bla na konwa malam na konwa momsu na me akola no hyemachi na me gina ho enti bla na ka se ko kitchen ko esu benya ma konwa bi abetena so me ko fa betena si ne bla na se mo kan se ono de me awale nde wo prince na ni nua na so ye den ane me bla sa na se ma ye ne boni bia na o se da bi because aje wa ye boni bia no me boa obu ade pa but ye koye nhwani mu ni maame ne papa ante blog den mo family ni ye poor me grandma school ni man ko binti poor ne mente ase waka poor no wadwuma yo na wa yen so de ade me pesa mo so kakra na waka poor na wadwuma so abobi din seja me hu asema no waka na asem papa mti me nim yo enti malam no esi ni tras me blank si tras me black asesi a odi awale ne enye ye hu se nyagu enye se akora na hwe na ebe ne den ena Osman say the see bibi to akola na bibia wo memfe no ena me bless you enti me koda me bla ho no send me bla 40 cedis ye mfanya lol fem ranko ma ye ba ye trauma obusuani bia mfre me misase ye nyani ja wo kra ne akola na kra ma setin tesen me ana ma bra hwa kola isa ma nya mesi en kan ma blow ma bre kafra ajame de madia ko to school na my friend was one pe obai hwe that na me papa nwu ye na ote ase ka che ne say empepe for mu ko aja side o but me nka se betu esika bi mu na bibi mpezu o che woni mba nba ba twa akora no man so because o hwe no me am from me frɛ wa wo se adwumanti unya kwan ka che ma pass there me de adwumanti mi nya kwan because me tinya bankoko wa na me boa ene papa de o twa so ne nyame ato nsa friend intimi me ba no menchen ya but sai be wo ma sala bi wo wa no wa fresh ma kura no medi okwa bi 1 week 2 weeks ma ko fa ma de inti last year August akwama no eneja me wo wa na ka 1 week kura ma kola na bi school na o frɛ me saje wa ma akola na mla ne mintobus me sei we di wonya bi dawo ana me de ne beba intimi de ne koye me de ne koye omo bi school me friends also omo bi school ba be fa no se da bi akora na dusion of former je sabe na akora na nya be say just 7 years okay akora na dusion of form enti ma me fa no hu si da bi also nim se na wasenka te oji akora nto be du mi bi o friend say o man papa no da bi wan ka o ka also bi ba je friend ya me kan also o try na short okay enti me ka te na say also me mpe o chena bi asem si bedu mi me ka se me de me manmla me chema ka se de o je we de minya sam da bi chinchina me ba be fa ma de na ne bla no ne be hwen wona jamini mu no wa ne bla ne frɛ me say no pakura ne me wadwuma aje wa o de akora na bla Osman me se ai waso be fa no na me se ai be ma de onni gya ya o hwa akora ne ma wo enti mane mfa akora ne nko school papa ne da chen ka so be president a se be ye o de o ke kan sem bebre ana me see you da o de mate bat me mpese wo chena bi me ne mbetwe akora no manso ena o se me hwa sa kwama bi akora no ba wo nchen ana me see you mate nti o kan sa na fe me yura aseni mu akora no because on de me so Nhyira enti na last year blonya kwama no na me se me kwa akofa ma de ana o se je wa kwama ne 2 weeks pe ma ko register na classes enti mane nkwa kola na edition form na me also akora na edition form but me ma fe no 3 months ni asu de nya botro be ba no ya ba ya na be ma
abayo me the number kora okay o de kasa uri a enti me fa no wose da bi nya botre ye nyina pakora ne yi me si yo mate Easter kwa ma me ko fa no wose je nya botre akora me nya ne basabasa o ko school by my wo ma na matone am na me de amane ne me ma ne wo muskam de mu saja o hwe me ba na ma me oh enti agesi akwa ma ye kasa na wo de mane no ma bi wa ma no 3 million but enye month sene be ya me ba na ni be kono ho ama minti no me ye ne tente bi wa me kodi dwa bi 1500 ene ma emaiwa ne ma provisions ne ma gali nyina me to bi de ko because me person me ba no ho be kire no na obaji akra ne ko ye no a wo kasa akoma ne mu no waba nan akọ ho akọ hu se o me ba tan ya be fa me ba akra no so kra ya ba ya me di mani ko hwe na setere mu ahwe ne ntade hye mu ne na dware mu ne ade o ko ho ba chone de ma ko ho ade ntia ande me ye mistake bebe man ko okay to sorry enti agesta akoma ye last 2 weeks my friend is also enkwa na makwan o si da bi o mu makwan Saturday twa mi and I'm yo mate enti last week Monday no and I'm here sending 1.5 so me chanka meto champagne amano enti fato champagne mano nkwaya wa day and we see you menena kasa the whole week wan kan chem sakura na tukwan Friday me pon adwuma na me friend also o mama kon da bi wo chena Saturday me pon adwuma na me friend also akora na makwan wo sen na wo chena me ba wo see you ma Sunday ahomachi ma sore atuna kama kokoduru amasamai e friend na wanfa ade wa e bizana okay e ko fio me cause me fa me bani biche me nim de ka me e du an o sakura we wo ba me sian no wo wen o se ni papa so tu kwan da wana e ubizana sasa ba cho fio fo no o tu kwan da de o de ne kwai ha me friend na o se akura no wa se no sakura na tu kwan o tu na tu kwan kwai ntimanya me sian kwa komania bri wo de me nya me nti o sma tu me da wi akola we fi me nsama na me kona bla no me friend bla da me je me ba wa bo me kro no me je me ba ne bla na nkasa na o ka te me ne masan frɛ me fa ka besin ko akrama ho me ko ne bla no hu me ade asɛm ana me se da enye sa na mo ne me kan yo mo ne man kasa o ko bi san kokko akola na didi mu ye me hwɛ me ba ye ne bibia ansa so mo ye made ya sei ne bla ne bi sam say because mani fi am be dem da bi se wo anya kwala na akagire man ka me ni nkase me ba wo wonum kasa no ma na num kasa ane me dia kwala na ma no nti me ne ka bia no onti asa me ka cha ne se da se ma wo me ba ya nya me se mani be bro so pa because ma mo me ma hwa kwala no akwala no ko school mo si na ni school ko nya mama bre operation can 95 million asma but no Roma wanting be 15 minutes in your one no go for that Roma and if me by mama it's mo dada me je kola we ya mama kasaya and a jana yindi ni krom kasa kache na se de on kan che me se wate na me nsole nko nti me ba Monday no na me friend na sinka me pe crazy se woni ba bi osma de akwa na kwa nka wo fa wo number mama na me friend me am nko fa ma de me free mu me no bia mfa ko no na endra me ba se obi na kire me se me famla mo be boa me no me ba no wadaroma me nika misa we say baby a wo ko ye no wan nipa ko nipa obo ama na se Osman e de oba na tukwan wo kire baby o de akra ne ko Ede chato oni Osman kasa ye da ben. Pacho Sunday. Okay, dey asem no kan. Sunday dem friend one for by Saturday no. Saturday no kan say. Saturday my friend be say Osman. Na ba be fa kura no no see you bla. O mama kwan. Na me see you nti ma. O ko hwe ne mama togu me ba no ho mani age se me ko fa me ba na ba because minim say o de akran ko ba bi ana ebe ma edi o minim na ne bra panyin no so no bra ko kasa ye no achi wan fra o se bi a Osman o de akran ko ha ana o de ne ko ha bacha da bi enra no pakra me san fe na se nka bi a obeka kire me se bi aje wa mate akran ne nka enti bi a se me fe na me nti ase wate akran ne nka sen se wo mo de akran no waga na se wo kwa brochire ana o kwan minim de se minim ba bi poti pa me ba no wo minim
Ebusua asamwa abenaje wa amane awobo no eba ne say ya na ye kasa fa ye child custody de wo hwa akoda no na access ono oba no ekofa no ba ne akra no ba betena ya kosi se be ma no yes akra no suku hwem etimane medi me ho na okodi be ma no ho be say ni acho wan ya peni afepe okay producer wadaroma hwe na pusu Osmanu Musa ne number no na yenhwe se yebenya no a owa homa no so okay Osmanu me ma akwa ba ma wa haba nshira 104.5 good afternoon now what is saying bako mami Nyankopon ase wadaroma woni ma benaje wa ma ba jo menim no yo woni ne ba akuya we ba jo me ma menchen omo ma holidays no ko okay ma menchen wo fan wadaroma no afimuni abenaje wase wobisa wase akuya we wa makwan bata ni nsurumu opesa akoda no ba ne nchen na nka obedi akoma kakra one ane nchen na watena adenti na wa wo ye agya no o masa akwanya no na agya bata wo huru ne bana ne wura ncheche kakra sese de nkanti ase abasa akoda no wo nchen ada no wa kodi akra ne kame no madam mpacho obi ani ho be wo be kase ne ba onko no ma me ho ono na ebia wanka no kwani nche mpacho asem no wo social welfare nti umotumi amana aba ho ne letter kura wa me ho ayeso mbejembra nti bibia wo social welfare o ewa class utum adaroma social welfare no why na dia asem no ko ho ozo why na dia asem no ko social welfare mpacho me na me de ko ho se na obeye wa ha no o dikamba ha bia obeye wa ha no me like me obi am fela de be excellent me pesa na ma no ntina me dikan ko ho dada abofra no abenaje wa kwadu obofa social welfare de no to ho mame ansa emre ya chikakra wose bra wone no nyinsan ye no na wo mu ade besi sakra ne nyamfiensi a wo beje no ehwe pa se ehwe ba wanhwa akoda no nkwasem bi wo mu ma me pa cho bi se ne se onyim ye no ye adwuma wanche na onyim ye odiko wo ye wan na to akwala ne din ma mpacho na asem na yemi bufu to ombre social welfare tete me bawo social welfare no kwa Dubai na ode ko bo ne social welfare dede keke no obeye ye no ana oba be ye akura no boni bi fisasa social welfare wo ya na nkoda no wonum ye die na social welfare hwehwe we bibi ti akoda no wana na me ko social welfare no medical fa akwala no wono ho no ho ako manu ako pe school manu apam school atade ato no books nyina ye set the next week ombeko school obefa akola no school tade ne nyina ye kwa enu books ne nyina enti me wo ho ana me bisa me ka bisa me se akola no ohano ana me se ajewa wankaza me se fa akola no breme na me hwe me ba me nkaza me hwe me ba omba wo ma what is obi awo no ba obeba ba fa na ba akohwe no de na ba na wa ko school ana obaba be hwe no ba obakase onhwe no ade be ma nko awo be ma Usman me ba gina so de o kai ma mi misa no abena Usman be fa akoda no ko bo ne ho ka to school ntade nyina na hwe Nyankopon anim e ko fa akora ande no ko ma ne ka ye ne ka ne kure bi anim na de kure wo ma ye de hen ma ne kure mu nyina ne se no mu be di sala bia o makora ne ba ne nchen no mu be di sala enti wono ka kire me se wo de niam e kota kwala ko fa akoda no wa bra na watoto ne ho ne ma yo Usman madam wadarumo baby ehia me pa ne se afimu ni nyina na ode be fa no adan na wa maje wa enhu ne ba no wona mpese meti madam pacho me be fa akola no me wo horo me be fa akola no di koshe me di no koshe school mo o be fa no school akola no nyina ye kwa no o san fa akola no ko ye no me wo ho e na o ka che me se akola no sisi ade ontimi o kasakura ontie one day kura akola no so de obo one sekan ena odi oso odi akola no ba me ko hia no ene me bra peni na eji akola no wo ofanko barrier mi mpe ochina sementia me de no ko so to police station first na chief Derek na ewo onno ye chief ho wadaroma mo udi mo post ni bi adin ewo hanum se yansa se ebe den na abenaje wa wo hu ne ba no
ni nsuru mu ya ne ya wo ye bad time wono so ye bad time ba no wo na wo no wono so da chim no wo no wo mienu na akoda no da mo ntem ma ne huru akoda no na afen se woni ne nyina ba bo na ko social welfare na mra e be hihya ama mu mienu no modi so Madam Pacho bisan say o ka se obaba be fa akola no ko eko yi friends ko na o ma bi ntu no de na ba ka tena say ma wusumiti na no ko o ma me letter say oba na obefa akola na ajo be report ansa na obefa akola no bet na me pese me koye me ma no koye sa report no ko ne ba wa fi na on befa no ko mu bi school fa no ko o ka tena me say wa nya djuma wo takwa bogoso nti obefa akola no odi voice message o ma me metu ase na ma wo kire say onya akola no on fa no ma me akola enye me Usman o say wa bre wa akola no on ti bi e na o de ne ba ye ene nti bi tin ka say on hwe ne ba o ka say o de ni koku me pini ye o so de ni kotakwa bogoso ono wa nya djuma wo ho ko pa man fa me ban teacher number ma o sakura no de ka say asumdwe ni e petobo Usman yes madam wadaroma said ya wode wo mu mabofo mu afre nyame mi nsa wo pa asumdwe pa se social welfare for no bebem na bia wo ba no da subai bia di na wani anye ho a obai mane hu na akoda no emra kwa wo ho a ye befa so a social welfare for no be ma asumdwe aba mu mienu mu ntem wo no benya akwanya behwe ne ba no nso benya kwa atwo ba na asumdwe aba eti mane kwa mane hu no akoda no bia suku a fa no bra na wontimi hu no akoda no why ma o ka se me pese ohun na ba me timi ka se me no hu no ba onu de obeye me no de obeye wo ha no okoye me bra ne yiri wo no shi asamba ha second time onu chire ko se bisa no so frame me fa me no na wo ye wo ba no me ba me dachi wo dachi me ne dachi na me pe kama odi ma se no wa days ka 1.5 wa se o ne wa days ka bi kura ma woni sa akoda no eko Ana na wa ka no kwara me na ka no kwara se o call ma me ho a ekebi ameduru ha bisa ne se oba ofiri ko ba na sembe na me ka se akwara no ni a o so hye ma min kasa asem no oba e na odi ne pe baaye bisa no wadaroma mehu batikobo se brewe munye manso akwada ya ntwe ne ho manso Usman akwada no makwan na obi asuku na de ne firi wo maame ho ba ma bnaje wa mehu no na oni ni nyina nko social welfare ho na mfom so no ba bia wo no monka ma asumdwe mra wai momi mi mfa no ba nsie no se manu hunu mi timi ka se manu hunu ba ada na hunu de maka no me pesa wogi turu se o mama akwada ni firi me maame ho ba mama bna behwe ne ba no na fe yakọ social welfare ho na ye mfansie ma mi ni problem mi timi ka se manu hunu ba ale chi ai ase eye me ye mfansie o kwa adubo no ehia ti se ewo no wo ba na wo hwehwe no muti de meka na se yakopon ne da na se o si okodi akwama woni maame ho e ba no se ya batan wo se wo betinya ya keka to wasa na ti ka no kra kire mi anka ha mi o enya hwe meni waka se week tete yi ya oni nyina afiri wo mu woni ba bi boni owo friends wase ho kra mi to bank na gali enya hwe ajewa mama ekwan ya ebefa so wo behunu wo ba no wo hunu ni yie mu ni ade akora nkwa ya ba ye so obedi ho enti twen akora ne bie suku a ya be ma wo mu na yesi ma hwe na me na du sen afi na onim so wo je wo ba odi mbe ko shisha we fe Osman de mene na wie mene na kasa wie waje atum se akoda no ebie suku no oba ka tina ma driving mpacha obetimi de atoso why meda sepa wa akra no se de wosi ye tobrom kama no de eye banya abotere tobo na enkura ne mie suku na se nka bisa ne se da be no mbe bie suku na so producer be di sa ankomo ni nyina na omu bie suku no a ya hwe na ukohunu no a social welfare se be ya so ye ni social welfare fo e na ye wo mo adwuma ne me ma wiki do ma na abotere Usman no da so do nana ma odo de child pa ba yakura manso because I mean child pa ba manso because akola 1 month 2 weeks one meal bube no be ma ko se ya ka no ya jabi ya freko bi ka jabi o kasa no wajabi twen ma producer ne be kasa na ya fa wate
ya meka wate kama koma toyem empese obesu bi tena se na de kama koma toyem abusia yemfa sa asemi mpompono ho na yenhwe sa akoda no befiri akoma mu beba na fe yato aso de afiri ho nom ya konkomo etoso mienu Peter Alo ya wo free eye bechemba ye na okoya yefro na ye goldsmith aje ni sika se I ring no meye o edu so oyese wo ba baji a wo se o akakaka bi no mawie gold fo no kwa wo site wo mbe freme ya ye ne be ma ne kasa mo sey ye bosome no Peter aba ye misa Peter se ne nante se ne se Peter me mo akwa ba yo na no medumuso yo na pom to say na do man yo ewie this man ko sampa okay kile be onana July na medumasa medeba jama ba so mo jim fe kata oje tu na be sensa mo bo mu ko da ablente bi wo malam wa jimiska 50 million enda bewie adeno be la me baba no si god no fan by our side dama abaso adam da kwa me fado no na oba panyin obo mama na de oba na di fada mo kwan da ba si ane de na mo family Nhyira okay de be Nhyira obaji bibia wada mam busu bese panyin ne kan no me mudu na wada maba okay de botu manyin abaso maba me de botu manyin mu je tum wo friend wo ye bibia o si de pie ba sa o di je ta no od baba no Ohemaa ka chem de dam no ti za mu ko na ya na aba besi bia wo friend yo ba sha mfana ma supplementi koko kompo mu fon do awda mu fere de Nhyira fu na wo ba no wa fam na na wo ma okay na wo lende mo ba okay be bi se mu le na wo ba nde okay na mle gwa hwe na wa mini yo ma na ato yo abusia yemfa ha de mo no de na de tie ne se oba na wo de be ma na de ba ni de say nana odijo okay ya fra no bra wo koye na wotwe bia ye bomode se ye betimi ni ehunu ni gira bre de twatoa emu aya wo de ma ye ne se bosome ne de se de wo hye ye na aso na ensu sika wanya no enu 2000 mpo ya ka kire ne se won fa sika no nsende mre ye wo si o pese ba no wo sre ye ka enai ya ye keka ko busumi mfimfini ya ma busumi we nkwawie ye ebeba no ne ka kire jo se jo asem we ye nko ye ntimi ntie eti ya ba mfra mama ebesa frew na de wo kan wa ka kire pitalo na de wo pitalo enu no so wa ka kire producer hwese wanya jo wa homa no so na de o ka ye no onka ema ye ntie fi se ye de ye gina mfimfini asomdwe ne ye pe yentimi nya o kaka yentimi fadua bo hunhuna de ne obeka ne se ebesi usuwa na de opanyinu no sika ebe ma no to de den na se emra no se de ye kasika sem no posi onaka esa court na ekọ na se opanyinu no fi se ho na mebua no no de bekwa wo de akọ enti wadaroma ye hwesi ebenya jo wa homa no so na ni jo akasa producer wanya no ana Joe fa wa homa no fisa Peter wasa babiem de wo kaaye no ye pese ye ma Peter tese ampa se de wo kaaye no wedi ubo hye so ampa ni ampa se 2000 no na wanya de a ene wo de fa 2000 no fabra na yenye ne fa Peter de emfa ma no eti mayente wonka producer gusu aye a wo frɛ no wonya mfa ye ya Peter man ye gusu aye pusu ahoma no se me hwɛ okay wonya onfa okay so say ye frɛ no a wonfa ye nim ba be kupoti a wo den na opese ye Ohemaa se mu ezechi no wa ye ya ina no fu ma azema me awro wo ma azema eno kwa me ka tuo no hwɛ skana medima no no kita yin semyo on su no gina ye producer sa video no wode ma wana ode ma o e betimi wan fa ma o na ana na sika no de command wo nje hu abe Ohemaa me piaza ye wa na wan kasa na unim so betimi e disappoint o obi ayembi wo Madina no si oye de ma yensa nkan manche ye ring na hu na o yimpa ni discard by ena wo nsu wa ba na oba na mo no oyimpa na chem se de mi yimpa ye bi no bukwa ni fi
na mu ko hu na me so me bo hu hwe da wo su yanko ne ko mu hwe enti akọ na ko mu hwe na me si mo ba mo ni sister ni si oniska na me si dam no ati da yanko aso madam Joyce aso mu ko nke yiska no mu fa mo enti me ka yi no ba onu so ni asem pa to ba ka le yen kofi na mo so me sha da ba ka che ne ye enwure gote no de ye ni ha lechi yan ka aska no na oba ne ka aska na mo enti enyin jira hona no video yi me yi no kai na wo yire so ka ho no kam ya me nsa da cha asem ti ojawo on is kele de no phone na mo yi okay bisa na mala mo nsa yi no do nsa ka se bin akese bin de bia o feyin pa ko gupum wo na tio ka wa ba ko pe no ade na ring no obi adi hu sika di ba ko eno wanya ama e na we so asa ba di hu sika di na wo ka tanete le mo tu be do akofi enu kwa no me ani aye fro no emu nsam so because aye fro no ka wa no kwa na di live fro no de na no den enu kwa no me da do no ti anu e don ro ma genye anu e don ro ju ye ma genye be my friend me play but I'm there mbalam won Joyce on so ayi no ina go tanu so am de man go taru so me akakiti ma oba no bosi yen kofi ankaka na me no yen kofi ankaka na fa hye nse onyi na kwem ga go te na onje me majo woni yakasa no pe yaka kire wo se ye be frew ma me ni jo nkasa jo me mo akwa ba hello ati say ayo jo busome na so ya je sika ewai your friend na pen na ka share me so can there them one like person me come send me man 2020 man it offer me ka like all my butum we na live in 2010 mo ase wan kasaje papa ba wo so wada na free tete wo de na extra na 2000 no when the 2010 no be hye mu kina se wo betua di ka fa no send bre na de bi ona adu bi ka na me so this a man ni wa na me nya Twitter na kama send na mam agisa 1 month ne so ansa na odi 1 month ne kwa ho fa ni na ma na ka me nya na mama send na ma 2000 na mam na every month na me send to na wo obi di sika bomo bro wo di sika na ma wo afie se ni so bi mi njo o de bi o se ko funa mu di we ni brem no issue bi aba e na ade no mi from a mi brand sana mi saka o mu wa ti ase e na mu so mo nya problem jira so e picture ene men kasa jo do wo bula e fi na me afo bana me afo mu man mi paka man se mi sumi pes kana me di man enu ko enu mi sumi kata man na ma nya da amount nya de ama ende mi kasa mi kwanto tie na Peter si wo bisa wasem jira so de tie no jo nanka man tu na mi seni nanka another man mi seni bin kan na ave ma so go bibia me say Peter si o bisa wasem ti jina so ko so de iska no medomo pieces ana medomo medomo o medomo go tarogo ebo mi no di man na ba ni say liyan nkakama na daba mala mi bisa sa mala mo nsa yin no do mala mo nsa yin no do me tell mala mpo no wo nwu nsa yin no do mala mo te mo fi so ke mba no o ta fa yin papa na ba ko so fi ba we ba na o da me dan e chi wo ni so ta fa yin ba ke mai na we ena so nye be mi prefer side kan to mi bok major bok me 10 pieces be about ya me ba da wo from pa me na me ka cho unless that the kachini da bom na da ba no wa from ena mami na mi first kan yambo mu ma me se bi o na ma be me bi o da me kwa amufuka me ba amufuka me se bi o na mudoma mami abo bi a we wishe for me bi o da nya butter Joe yes Joe
Ghana ha ye wono kro we ya ye wo mu wiase ya ye asie emu ehu pa ade a wo bi di ye wanya ode no emfa nya wunua bema sika yu ka se obetua nka wotua ne dadaada wotua ne 5555 na wotu so 5555 enka wontua wo yo nko ani abedi say oh hello me say sika yu ka se obetua otemenka me tunka o ka se obetua nka wotua dadaada wama wobi hira poto ne ho awie wotie mu se ya wo ka so betua ka wuntu ai ni sika nsu e na so be ma bibi na mi so go bi se sali boy na mi wo for ya agreement mi je anu we jina be ti se se anu no se oba na o pacho na se anu wa dani no se ejuma no ma ye bi no this way double baba ka cham na be se anya sa no double ka cham ni ya agreement o ka cham there iskana iredi nto yamo half la faye half nso already kasi no ke 25 meba ndo kasi da mo na wu nyabuta you what camera abusia fo me ma wa akwaba jo ye ko ma men adomarefo akwaba why abusia me ma wa akwaba enenso ye da fofo ye nyankopon no wahye de ama yen asana abusume no ne de to so dumi ensa e wa fimu ene dai enkomo edikan no ye dikan edi awie e wo brajumadie yi eso abreje wa woni eye Usman Musa awoba na wonu wa na titiri mo ro mahwa akoda na kranya mfiesie na Usman say wo bre fa akoda ma me na ne sukusem enkon kan me mehwe no na afa wodi akoda yi ba ya aya asem kwa afini wo hunu ne ba no yaba mode ya ne anya eye Usman wa homa no so se akoda ne kodi akwama ewo omaame ho eti ene no wahye se akoda no ba ya wo mode ya no ma benaje wa hu ne ba waje atum so be ye no sa pepepe anu yenkomo edikan de to so me ne Peter alo ya wo ba ye se waboa no ko ya yefro no so goldsmith bia waka trend so be ye renga man no wodi sika no ama no 5000 Ghana cedis ye frɛ be ma no wa ha bosumi etwa mu mo hye bosumi pepepe si wodi sika no beba ene Peter aba ya fra be ma no we no mienu be ma no sisika wanya no 2000 enso ye ma no kosi bosome ya wie ye Peter nso se wonu wo free akwa de opeso ye no wo be ko akwa ye bidin e de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni enkomo no Joe yes wanya yes no ara ha wo he Peter sika no da be na wo betua mommy sika we can make you amano onya butama na mi pemi mani sana mi kwa mi na wo betua da be onya butama sika na be mani me don for me sit da be sheye da be wo si ya man kwesi busum ye wiye me be se wutimu biem se ye sa pepepe se busum ye busum ni we wu a me tumi nya 5000 nya obenya sei oze busumi we wu a obenya sei busum ni akabenya 2000 amano na adada man na benya Ghana to amano eja wasi busumi so benya 2000 ama ebe ska mi so mo onye bok na ngasa amede man no okay solo the phone bi bok no the phone bi yo Joe yes sisi kan 2000 won so what say say so mu de ndi so try another match na ka me de bi ka na enye na bi man no fanko eja wo be twen jada da mama na mi na me twa mesi me ntwon yo oba twa ma fo bi mo da enwe waye mu waye ma no waye mu nya abota Joe but modern 2000 de wom se emu aden fabika wona busumi so afabra ne nsom ne yamfa panyin che no wonye na asumdwe mra ne nya wasumdwe abrante e fa ye wadwuma na wiase na akwa wate okay mama fancy o eja Peter sebi wu kokum jo to ne twene a na wunya ahwe no mo de yame ne ono fero mi aza sama bre menyo kasa na adana ma gwa menyo bi o nya botai yentwe ma bosome nso na yenhwe de wo baye me de me pasum dwe nti mama nka yes so de me ntwana bosum no scan na megito wo de atwen wo se ye ne kasa 50 de wo so nya wo se 3000 ye ntwen ma ne nso na wo de 3 ne ba ya ma no no fe wo ko fa 2 no e de abeka na asomdua aba wa se na obeye boko na ma baba je mate wo de mate shari jetum di da no mo wura ma asum de o damta mi na Peter Black
na the man mechi mo kan over from me oba from eje benyi ne yentu menya na hwe amesi what that massive nta ma be nti iyi so oye obe na waka kwamle de ni bi no nyabu say ye ya de a obe wo say kwamle no dabi no kwamle ka chono tobo yentwe ma bosome ne nso mbefo nyi muda so tie ma me bakura na me time no kura no ene ne se de esi dwane ne anu odin papa o se de ne mesi ye wa hanu a ehu entity asumdwe enti de ma me beka nyina ko wie se ka wakoma to yem na yentwe nkosi se bosome ne beso bosome ne so wo de tre ne ba ye be hwe se wo de aka ne ba be so na ye da ama ata so me show e ma show ba ko yo mate bisa okoto second 1 minute na menko na second daba na maba ba ni so wo mu normal wo de tie aha wo ji number no na obi se wa fi kura eba busumi ya wo kan aka na otwemi enu pew wo ho enti wo de ene kura da wo de frɛ wo ji number na wo de frɛ memma ye nsaka sika na ye be send o mu ama e simple why to de ko akoma to ye. Okay. Joe. Joy. Hello. Answer metia me first ka bi amra mi ni sika ni bi wonu wadie enso ho fifrete metia condition mu so show de me. So you boss so. O personal line friend na me brown kata. Me say di u boss so. Number no a ye de fra wa no pa no. For sisa number no so why? Obajo say number a different one upon for sister number no so. After we call no man to back. Aye. Okay. Eja nyabotre wate nyabotre wi ase munsem no edoso bebre ya konkomo etoso miensa so na me be se wutu mirika pa Famrika Tente bra Adum TV ya mu live Facebook no Nhyira 104.5 YouTube Nhyira TV Alice Atamira me bona miensa Alice Atamira betna hamprenu so na de to so mienu no kwa de feedback o de ba ni so obi afra me free bantama me ka kire mo say obra dwumadie we are taking a new turn ye ni ago ye kasa nti obo o se ona mama o mani pa na kasa e na say we bubo magu so da bi ye slow but sure ba bia wo hye bia ye be yi wapie bra ba hwe say Alice Atamira waba enyo no kwa ne bae o ni bibi ne bae wo de adekase bi ne bae mama ma Alice akwaba Alice ati say ede wani mi sere pa ede na ekoso miteo ayo yese o Mike no ene afa ne ye ne yie enti Alice Atamira me se bra Nhyira 104.5 on Facebook akoda ye bo ne hu dawuro sa wayera menti ye hu no na wo bi fra yese o me hu no ba bi me hu no wa ha ene ade ye kan se ye be nwura mu a akwa koda no dia ba ye de ofie ayoyo Adum TV adawuro manti I don't think, brother, we always give you the best result. Alice Yanko. Wobani. Oh, I said, then Yanko, me say, Yenny come away and send my Yanko Pon say, and Radia, dear papa. I can't go on and say, Bon, send my Yanko Pon. Ya toso mienu yama yensam ma multimedia ya toso miensa yama yensam ema operation badie kire yemu yebe pacho last week Friday no na me mama na obefa me ba no okay ni bra eba efre me nua odimechi say wa humi wo Nhyira FM TV so na ede na ekoso na me nua ne say me mama be sra me 2 weeks Inti wo mama akwan na oye den ofa me ba no wankra me na oye den ofa akwala no koe inti ye hwehwe a ye hu bebia one akwala no ye den ewo srem so my frede bia me frɛ ye so on ba ho inti ne bra ba no sɛ ohu sɛ onam ye junction no so e de akwala no ina ono no busa me sɛ ono no busa me maame ne sɛ ma ba na ina me maame ne sɛ ai ma ba ina se ma ba na ono no ohu me ina se ai me ma ba na me wo fie sa na oboa
Inti the adechi Saturday no na obi sa frɛ me wo srem bolika dwom honum sɛ Omahu me maame no ne akwala no wo bolika dwom honum inti ebeya me bresrem na me bresrem na me hwehwɛ a me hu me ba no inti para Monday no na me fa aka ko srem inti anura ebo be 11 no me ma hu me ba Unim say ye background works bi no ye ntimi nka ho asem wo ha o ma me woni akoda yi eda no a ye issue warning bi wa ha e de ma wo bi ya ye moni din no da no a na wo bo modin ja ma me no eni akoda yi kwan ma wo ko sire unim sa me pa chan na yeda nyankopon asese wo hu akoda e de na wo beka a kire wiase atiefuo Adum TV de wo ka no ka na fe yenko me pa chan me da obiase de o tie me na de on tie me nyina na me da nhirafo nyina ase sama ma hu me bai na ni ajipa okay na wo no o ma me kan say me pa chan me ko ja kwala no kura no obebu me o de aba ebe bumi wo dwom ho no bolika dwom ho wo wa adwiri mu haw kakra na pacho yare people no okay I was 2023 no ti e fit ho no me maame asesa okay ti yare no bo no mo si e high fever okay ina e mo si e malaria akoda so hwe ni yie pa wate e suku kuro mu ni ade we nyankopon na aboa wo ena enam yeso ena Adum TV adawromenti nti hwe ni suku krom ni krom ene ne bamu nyina hwe no yie sebe ya one sam fa chire nsan kofa no biem what blessing yes et say yeah na one na nakọ he krom muko krom sa na mo ba bi ewo fufuo no ho ti na wonya fufuo ni bidi ho enti ebusia asedan kuto ene mani agi bebre mani agi double fi se akoda ya ye hu ni evangelist kakakra bi na ene fia ye hwehwe pa na yenko ya danyanko panse se waya adom na ye hunu abofra no abofra no tumi so ne maame no photocopy se be ma onyem abofra no onyem gen na ne moja no nye den because we are there na kwala no wafa ne maame okay na papa na range no wahu okay papa no range no na hima be ya ka me nkwan kama ninku no Debbie radio na ye obi ring Debbie o check awade no sese bosome anwatwi ni o awade ne maaso ring ne mai na wobi ba wale ne waje ne ring goldsmith o se me ye ring amount 9 months and now the next the china edi o obi ba kase bia sofu pa na kase ese o manikunu abasa na yesuade amwo mo amusisifuo no enya okay sese ba mai na wade a tip oba nani so pe wa ha no but I had the 80 man of coins on Koyeno Bibia. A bassa, you're afraid, yentimi, enyina no, metunufu. Okay, it's Alice, Yakupon Shawate, Akawakuma Tro, Yemnesha Kodano, Suyi, why? You do for my Vika Canada told me to a man, what? Blessing, that's your way, what? Abusia and that's strong. Today is a day that the Lord has made. Eradia ye dano fefe na enne eye wo brempo bi wo de hye kese bi multimedia de hye inshira de hye kese pa enne eye na wo da kese eti ne adaje ni poso se de ahasi aye hye no madare ma MCA se mu betimi a project eye opanyini no ni mfoni no bi de atoso kra ansa na mama na kwaba bebe odi ka we foni no ansa na wo bete ne ne a wate ne ne kra ansa na ye bekọ ye ni mu ayakọ eti misremo bomadiya bi wa watie no a eso wonimu na da wonim ni nipa ban a wo ye obu a ohunu kwa wo ohunu mepacho ene eye wode hie bi eye ne birthday ya enye asem ketwa ekura na minim se wabai obeka ye ho eye Mr Kingsley Odame Amuako
Asanka the boyos man and a Asanka a birthday. Now why you seated waha? Dear ma a yes sonkone say it Nhyira FM and a year multimedia and celebrating and say what's na juma kwe mu enfie poly eduonu ye be bisa no eh no sha se free e ye den watimi atena fie mu enfie eduonu bu o ye adwuma ba bia wonche wo free ho na so panyini de wa ba adwuma ache pa senior e mo akwaba ya naima ayikoso yeah but na pom to say you are doing we pa ye dan yankopon ase ye ma happy birthday sonko pa yankopon wo nhyiraw na wonye okese pa wadaroma ye kase Mr. Kingsley Odamia wo ye hwan medase Kingsley Odamia mo akwansi amaya Asanka boyo no me ye mo takwa Western region Sometimes Odamia Mwako. Okay. And I'm called Takwa Go Force. Me call Takwa Secondary School. And so I'm about Kumasi Polytechnic. Saturday Polytechnic. Okay. About 2000 and 2003. That was HND. And I'm saying a degree procurement. Degree T. And a radio business mood 25 years na my radio. But 20 years with multimedia. Wow. If you do first 5 no started free here. I started a radio link. I know you're technical university radio. Okay. And I'm a call Invisible FM. If I'm Invisible FM, no, and I'm a call Jet FM. Okay. And you hear my radio, human stations 3. Okay. And then I'm a 4th one. Wow. Obeni James Kwesi Agla Jimmy. Okay. And I know a program director of farm. Wow. And then I'm a friend Godfather. Okay. And I started in Nhyira FM. That's that time. No, I'm 25 years. And we are 45 years more. Now we are virgin. There's no more breaking virginity. And the Jimagla and Alaji. Okay. And I feel okay. Through them, I'm a bar. 25 years. Wow. 20 years and I'm a D. Okay. And the reason why I didn't shrub and buy and say, I was the last presenter in Chef and for farm. Shrubba day. I could see just in Yamiche. The radio name on my fire. Okay, Unye. That way a good time and gospel. Oh, I was here, bra, and Share 104.5 on Facebook. Now, Shadum TV. Way a year in Shabba Quajo. Kwasi Jessinya Meche. Asanka the boyos man. We celebrate people whilst they are alive. As I say, your many people in the sofa, so bra, what you say. It's Sabre, a Benny. Way me bar multimedia 2 years. Now I was handle the gospel program. Okay. In the mid morning. Okay. That time I'm there sports. Oh, okay. That was 206, 207. Hey, so Benham could have found an almost secret so Murio. But Obia team and then out team and only 20 years in Finage, no, I don't know. Easy. Okay, in fact, those times now we are very lovely. Yeah, was your body suit. Oh my God, 25 years ago. It's your house here. Those time now, era now. That time, no, where a studio, a year I'm a come. Okay, nearby new studio. I am because if you am a company about top. That time I am a come. Where some of the events, you know, chef and keep it and fun games. Okay. In the kifet yen start here and you may be wow. Yeah, that's your fear. See an uncle for Asia. Okay, let's say many a young power. Yes, sir. Boys are Juma. In fact, why a Juma? A day not sustain you for this years. And a young boy's new Rahane or 1 year, 2 years won't partner a quasha at day. What me at Tina Faco, fear you. Obia Juma and Obobra Bokonim. Okay. And you may have very of customs a job security. So what does one boy idea here? Okay. And I've been no credit. So what does it? And I like the multimedia brand. I like the something. Okay. I like the brand. And I didn't say structures in here. Where they are, baby, our own shadow and TSC. And in painful customs, it pays to wait. Okay. Yes, or better. Okay. So, no, why? Oh, good. My God. Oh, your programs manager. Oh, that time you know we're 90s. That's a young one. Yeah, my dear man, master. Oh, wow. So, no, Google Sukasa. Engineer can say, I have a trip.
okay the decision be an obetiase ejuma oye be obebi a ti abotre ne mpaibo na ejuma de how we get starting shrabodo no okay that is the time you kwen no kejetia oh wow event boy ya che but I am dey say you start bibia na nkofo sua bi it's no brush o say here na start people a omusua ne ebu osua wasa na wacha ne no kwasem enti omma descend we profane ya de na bi free on ya de but what ka can bro we say the people are say ka bro we say me ka say we say the people are then on van dia so there you fan so we chire because man no okay eti efutuo ben na we ma upcomings no na DJ so mo drive wa drive say kumase de me kamia kwaye say me tie wonya ne ba wo that time no ofutuo tru bia wo bi tie kwaso a really Washanti region for so long efutuo ben na we ma upcomings no ejuma no yawodio yawodia yanu nyina the boys man where are dia yo say ejuma na em dia sa ni mun ganja ken ko say 20 years na bo ejuma na si o ko say 20 years ni dey say me di medi we can dey see see it was so one picture we okay that's how I prepare for the show okay they make catch nkofo no say omo broadcast media no be about say ejuma na ya botre okay any no credit and have some Bible come because you a domenu esande your sub takrache we are there and ejuma dey hu ni say ya tamfu ni me ba ye ni mo obo be fo abo abaso big mama ya dey evangelist nyaminchia lady gold nyaminchia nipa na okaza ebi o ka na ni so ebi we tia ne na so isi we ejuma oye ebi o abo am obi etime nya ne ba ebi je we de mo dai am reba ho ebi o abo am obi enya ne ba wabo ama be ma bi oba asisi no wabo ama oba bi ankobewu abo na enya ni pa ne de emi de bi am so am bomb pa am pa pray for you emi bomb pa my presenters you know okay because enya easy okay in fact we mekwa no eye mani ji bebre say and mete akonya kese we mo na me celebrate is a big privilege for me into enne ye be celebrate said ye be obia fanisa ajiatu what you say mama mo rembi say and then program director no na me atintimu ye bibi na ha me mo ni de o be travel the bomb pie much minda me family so as okay Mrs. Tames Esther uti any family ni nyina but time me to bibi mpa bo na ade nyina no okay and after me and my wife okay free share support wife okay and my test nyina okay all right yakoba mama big mama case was asem the very offer ya be point be kan nyina enti yakoba you be celebrate why it's na dey tena se na wonya dwuma me around and ogidi na be ya dwuma ti na ye be no for control pa no menya no we chiro I was here na me fa everywhere mu na menton ade kakra bi na ye ntwa ye nkomra ene ye wo birthday celebration kese pa na why a pretty lady sanitary pad me ba cho ene ne panty liners ni mienu e na wo hia we no e wo madam what have we wo mu e bom ma ho ban free infections ahodo ho eti oba wo bra so na kwa fichira de wo hia enie sanso na panty liners adwuma ru ase ehyem akoma aduasa boso me no to ba ko ne fatwa wo de wo hia no ni mienu sei nete hwe no ye na wo dru so ayamfa so kwa ana ne wa chenchina ye wo market adult diaper enu enie tofo kama na size bia nipa ne kese se do tibia no wo betimi anya ne so ne de na ade abono na fe ya chew gloves no makoma ensia enso ewom obi ho diaper no nani nye ho we ye market adult pants enu no man se wo de ahye no boko na eja woda ne ba bi na wo dwene ne ho me se fo wani twemu ewo eye kumasi amekom traffic light eho ena obehu eye pretty lady sanitary pad adwumakuo kese no ewo ho ye nkyere mu fofo bia e betimi di ama wo no gese wo frɛ yen ananso wo pese wo befa bi koto aye number no eye 0242 770304 wo betimi so afrɛ wo 0553 291477 pebi na wo ba fasiesie wo ho Trisco energy food drink and a Promaxido Ghana was some in control say chocolate dear kama pa
kukura Ghana 2 cedis a wobetimi anya bi hye no so say vitamins no B wom C wom D wom iron wom dia ka no nyina no wodi ahyemu ma ya say energy no eda soron kokura ye 20 gram sachet no 400 gram sachet no na afi eye 400 gram no e wo tin mu supermarket store bia wura mu bia no aso bi say ope Trisco energy food drink no na wabubo bi na wona wokro no bomba store so say nyakopon ya domu a eye bosumi ye mu ne de to so eye dunsia me ne de ya nyina de ya ni chire mu e wo bunu ye ko eye bottom caves and mountains you go feel monkey sanctuary afa ye ko Kintampo waterfalls na chano suma me say aduane die wom party wom gate fees ahodo no a ye betwe ni nyina ne okesika ye jo Ghana million no Ghana cedi no fa cheme Ghana cedi no ahenum 500 Ghana cedis me ba to nya tua ye do be ko ne ye de waba chano so anopa no bebe na bus ni tu ye wo tech junction ja ye ben Victory Baptist sorry die no frey na register seat no be ma ho number no 0261671685 obetumi so afrey was 0531090068 na fe ye no edin kommo tap send se papa no wo de ane se wo betwe eye tap send app no na de kakra bia faso ama ne fie o first transaction promo code no ya use Nhyira FM basa ye be ma obibi kakra na wo so wo de ahwe how far Flora Kids abatai no de one dance ye pa wonum se ye ma bofra no to nya we se kosi do no dumienu abofra beda mabatan watemi anya kwan na woni daddy maye de mu pesam ye bia mesundwe abafie tissue no na boys any girls no ede enante ewo krom mesraw for Delta paper mail I was 0243033033 na G enchemu fufo bia wey every Ghana Baptist University College GBU wono mo se menganchro say admissions wa ye de ma students no ye bia e dia to ho ye program so no ye School of Business ye Theology ye Health and Allied Sciences Art and Social Sciences ye Graduate Studies de akeka wono edoso me pa cho lecture sessions no pa cho facheme lecture sessions no ye very flexible ya ye anopa ene anwumre weekend de no so ewo ho enchire mu bia wo pa bia no bomode am de number no betu dwese se ye ntem na akwanya no anko amfa enyaw ye program so no every January kosi December mesraw wobetimi apply just wanya emfie no aduonunum ede kro wanya 25 years and above ye campus no mepacho ye wa amekom na fe ye wo bi nso ewa abuakwa number wobetimi afre wo so no 0549062092 wobetimi nso afre wo 0322080795 na fe nchemu fufuro bi a wo pe no ye de amount sabre de Dr. Piwak Ednestala wa ya aba no anu de what na se kame ho ne ma na kwa aba ye misa ne se enne na wo de ye fa me dofo na what to say what are the mfe o star we ni e friend say not less me bobi why yo Piwak yenko boy yenkomo me da se ma mencha we ti po ne wa hwefo nyina ewie 3P garlic mixture Piwak natural health garlic protein e dia ye do ni yemfa kan jam fen so bian frem enti mo ahode no ediane na so na eye ntinim akomam na moja mu adwuma ebia wotie me awie wo hwe me wo yade bi wo ntinim akoma ene moja ni me na meka for 3P garlic mixture droi ama se kotobi na no nom na emwa ema wo apomoden pa boa na boost immune system ne so de ama eno nti ade efre ne yade entimi ntina wo so abra wa no nom edupai bi me sorry yakọ pharmacy shop bia eben wo na kope bi to ne ne wabusu nyina enche ennom na ene ye hwe blood circulation na chese muja edi afrisane ewo ye nipadue mu ansa na no me the doctor number ma fa ne friend sisi a church o yade no haw ne mu ekere no why krado se otieo na waboa o doctor number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say ka blood circulation na say de medical eka ye no muja edi afrisane ewo nipadua nim wakoye nipe esesa abrebia wonti ne wono ben ahodo no emu eda ho na moja etimi di afrisane ekoba se de esese de be ya pomode mapa uhia no wonsa ebetimi aka na akoma no na hwe epompi moja edema ye nipadua na nti da biara da ani moja dodo akoma no epompe akoma ne ya se wi a na circulatory system ne so afamframa eni nuane nu ahodo a nipadua
aduane hia na ede ama no de enye no na asone so aba abonten eno nti se kasa obi blood circulation na ye kire se oni kro no moja entimi ni afusane ye ewo ni nipadua nim ede ne kofa baaye ebi ana ne ntine ne no be yahodo no emu asisi ebi ameka se woni di meka se woni di a anwo aduane bebre srade nam bebre ne anadwodidie no emuaye abodonko dumienu aduane bi de bema obia ubedi uwie ya no wache ho ato na wada aduane no entimi digest mpo enu nti moja ne ntimi ni afrisane ye ewo nipadua nim da bia na kofa yade e de aba betena wo so anwo aduane bebre ne so ne srade nam bebre no emua esisi ye ntini nim eda ewo ntini nti emamu na ho na moja no etimi afema kwa abase de ese ebasa ne de yade ahodo pi e na aba betena wo so edura mekamfo e de amount eye 3p garlic mixture ebia utanom ensadin bebre eno nso emua de bia meka ewo nsunsuan so bone ewo nipadua ne so esanse ere nipadua ni ma etwonchom ntini efo ntini no emamu mie na moja etimi ede afrisane akom ebasa na kofa ohaw ede abrel ebia wadwuma wo ye wotatena seche ana wugina ho che menka se eno enye esanse ye dwuma wo ye nemo mpadu pabi ne fa ba ho ban esanse obesore no na wonan ana sa wonsani padua na kwa ne baabi no na aye tititi e chew se moja entimi ani afrisane amfa ho edro no aye 3p garlic mixture ya natural garlic na yede ayese de ya na yeka wo de aduane di ahodi bebre wo mu no sa na mfaso bebre nso ewo adroi eso ntimi sro pebito nanonom na ebeboa ayiwa fisa wo ha na wo hu ni nyinemu ebi amebo doctor number no 1 ntimi san dia todwa frɛ ne sesia natural che wo ha no wo yade ni mu nyina natural doctor emfere wa ye krado se otiewu na waboa wo doctor number ni bio 0248928824 0248928824 ena moja entimi ni afrisane wo nipadua mu nti da bia de mreoye abetena wo so woni made bia waye enso da bia honam eye oboho ho eye omre eche se moja no ena entimi eni afrisane wo nipadua ni me na akofa sansunsanso no ede aba anase nipadua na kwa ne baabi wo ho no ma wotate se hwaye tititi aye dududu ose aso hyehye no ananse na achew enya ananse onye police na wachew eye moja na entimi ni afrisane no ena akofa sansunsanso no ede aba obi wono ma wote wo hu se ne nemu ne nsem aye nwunwu no unhye fridge mu unwu ye nti dia ne wo hawo eye moja na entimi ni afrisane no ena akofa sa wo hawo no ede aba wedro eye 3p garlic mixture obi age atom pebito nanonom na ene emwa na ema wo apomoden pa eja wo general body pains ama honam nyina eye wo yameso eye 3p garlic mixture weni so eye wisi wo hwade a wo hu no ne papa afi na koma ne bon tentem osi wa humi a ensisi so ene ya na kofa pressure ya de no ede ba no pressure na wanya no enye omoja no na adoso ebuso na emumeye moja na entimi ni afrisane ye no ena kofa pressure ya de no ede aba unye droi bi na ono no ma ebeboa eyi ni nyina ede afri wo so oba nom be ma nom entna mfansem bi anyi hu ano wo ye be ma eboa wa hwese wo prostate no albambo kese ebebem enkase mini prostate be me bia ewo bi mfaso kese ewo so ena eboa ama oni obedi nnamu nhye ne nsuo na ekọ oba ne ho akoda ne eba no enne ehwe aye sansuo no ede ama eho kape ubonsa wodwonso ntantam sene kane no wodwonso abema no emu hyehyew emu ye wo ye nsuo bi aninya krogen edi achiwe entwayi eye prostate no ena eho akana so wadro eye 3p garlic mixture wo ye oba wo de eye fichikromu yawo atena wo so ache dodo wano no mu nro ne bia enko mekamfo adupai ama kopebito eye wo last stop ebebo eye sa o hawo ne nyina ede afri wo so nemo bia na wadwen ya wontanta odabrofudro bi so ebibidro medanom 3p aka ho ema ne hawo ode to adro no unum ya 15 minutes wadro bia wo bia obetimi anoma enkofa wo hawo emre wapomden na san hye ne nsobie wo se abribia obeto adro no ewo toam ehwewa ebo garlic eda ho ne ye kokko ena ne ti no eye kokko ukọ na obi de plastic bottle bi brew eye 3p esan yade a wo bodin na bi wo te garlic no se nya 3p ni atwere gu ho a enye no a edro ba kope ena piwak ede aba edwaso enye na pharmacy shops ne herbal shops baby abeko bia onsa ebetimi akenbi akra okanshi ko kinswalk Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman ko Ekus Pharmacy Tema Community 5 Little George
Madina Health Alert Clinic any post office no any di animuhye Kumase eye Colina Herbal Dani Herbal ena Chris K Herbal ena obenya bi ho eye Albert Sam Herbal Takra de Mensa Kofori dia Gapson Pharmacy Wamuni Awe Enterprise any Cathedral no any di animuhye Tamalin so ana wako wofa Kojo Herbal eben Electromat no Kosami aye nyina kwaje dupani bi ene wabusu nyina enchenom na emwa rent ni no ben ahodu nim enyi fin nkeka wa bia na moja no entimi eni afrisane medema no esi no eye doctor number ena medi twato me sofa number no wo frɛ na emferi o cheche ya de ni me free ni ti so ekosi ne nan asese de tie bia etwe doctor edro no entimi nsampo a wo ye doctor panyini o hu nim de obeche wo kwan a wo de efa so doctor number no eye 0248 92 88 24 0248 928824 a 3p garlic mixture. Okay, doctor. Nyankopon we shall pass. Maybe some will be here. Pastor David. Only will be our me will be. Who will be? Hey, we are faithful power. How? Yankofo bi mu a ka mo echa say bi mu a ka obedo nyame adosoro ni for me ni obi a doctor ye wate akokora bi na kana me de mu na batanya hwe abusia enne 3 pm Yoko, a 3p garlic mixture. Cry video bashia. Ebe medi. Ebe try home. Na yaje enkratro kakra bi. Na say ye ko na ye bra. We have more to do. Ye try home commerce here. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5. Sister, all that one day no nko. Ohemaa. Abusia ebra so se wo se di ejana ni me so be ho na ya kejagum gidi said yes na efata ewie dia adanse rural bank plc ena me de elma sika krabia kese pa ene ye bie abusia se ya current account savings account susu account ena fixed deposit account. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores. Enjoy our tourism.
Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation. My name is Richard Ofori Ajeman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajeman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajeman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of others, and so take it up as a responsibility to come donate a pint of blood to save a life. Let's all come in our numbers and let's make Kumasi a better place. My name is Richard Ofori Ajeman Bwedi, the Metropolitan Chief Executive for the city of Kumasi. I invite you to join me and many others on the 16th of August at the forecourt of Love FM for an important blood donation exercise. Human beings live per the benevolence of... You're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah! Debbie. And catch a offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it here, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patch my man friend. You know what when you say? Masoya yes, nana. Not there. Say baby, I'm here to me. And I'm offer send me scan. Didn't can what they see will be sending per credit discount. You're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah! Debbie. And catch a offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it dear. We are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it here, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from.
Aish, a soon tap send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimdaba. Ofa, Pacha Mamma friend. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm to me. And I'm a fast and miska. I didn't kind what they could see with business in credit discount. Oh, you're the buy and so I'm here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you are safe for baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android. Emo akwaba na apomo yo ene nkomo mienu sima mienu na ka odi efiri mu ne nkomra edi kan ebeda nyankopon ase bebre se wo ma yehu abofra blessing na ye yakoma so ade pa se ne obatan oba na osu na nsu gudwam because nipa de sebi wo na oba firi mu kra ya na oba petu ayera na hu no na so anko di baabi ase wankasa ma mensem na so bibi nti hu no nti ye de rade ase wo de waya amaye papa nti ye de aseda ebe ma otwedi ampo nyankopon okay ye de nyankopon ase abusia ye twa ye hu eje enkra kakra na said ye kai no ye ka say ye ko na ye ba we are just going to use this very time no to celebrate the king of the airways. It just watena from Memwacha Bajuma. Anunti asedanyom na yebeto. Enema wechire, edom wechire. Mr. Mom wechire oni nyina no mobeka ho na ebra nyom na ekoso no. Ye nyina yaba ni aba bewre mu na fe yabomoden ato ye papa no to you. Ni amure to happy birthday. Squad no. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 And energy that's on confessor Eradi Nyankopon ye bi de mayen na wose se ye ka de waye no ehye ne die anunyam ewon ye celebrate die na nso yenti mu ye Nyankopon no emfim papa sofo wa ha die and the 2 minutes e be ma na srem paibo e de ama ye nua panyini na fe obo mpae no ya toa so e de fe evangelist we de ukra we dada o me money English anachi me se na de ni abre anybody tree oh Lord, we thank you this morning. We thank you this afternoon. For you so has been a good for us. Multimedia. You bring us a gentleman called Asanka, the boyos man, a Jumani Yaudia. Today is the birthday to him. Amen. We bless him. Amen. We request blessing from you. Amen. To put on Asanka. Asanka, may you be the Asanka. May you be the blessing. May you be the blessing. Blessing will follow your house. Blessing will follow your voice. Amen. Asanka, in fact, next year, God will be a central for you. Where the Lord Almighty God and multimedia and Adum TV, we say, Asanka, you will be Asanka tomorrow. And no one can fight you. As I'm speaking now, may the God bless you. In the name of Jesus.
Mama Jesus, Mr. Empire. On summarizing with you, my number. Everybody was sick. You know, make any none of your imagination. I'm a member of the tree. Everybody want to know what you would Sonny Pamua, Unichre. That would easy a first shall say, Egypt. Now the Basaka said your money can't do boy. Everybody, your sanka, a show, sir. The one young mama, a japa, any dear, what do you know about multimedia? Multimedia be saying na kasa awrade asedanka wudi amen ya kan na doso e china bia ni die na ne sori na tuma aka ni na sonsa e da papa ne ko amen masumdua ma ni fie masumdua ma na twumam awrade asaso ade ni na besi so se de o ka che Joshua na manenya ne dia amen wasumdua toni pabla boso yi ni pie awrade anto no so woni manyam ni favor am yesre dia ma no se eni na bra bo ni mu kan na ye besia bia mu na sada ne ayeye ya kasa we awrade no waye Christ will dimunti. Amen. Asama to me. Papa, Order, but a higher court, Mr. Madam. Yes, my lord. Cake di kind, Mr. Cho, if we yanka say auntie Edna ho, or say yamfa cakey and mount, ye betcha. Or bra a team Nina, you have to Edna, only 2 pounds. Tina, Auntie Edna, and I'm what you know, Auntie okay, would you know MGL, let's say a multimedia group or limited, yes, sir. And the Emma. And I will now shama me way. Every Obraho. Wow. And that's one. Now, 24 said, oh, Mobasha, any Senate. Why you baby? Titru Amame. Na Miran feet da. Enti ene yesi yes ani me nyina de ahye wanyam akase nyakopon onhyira wo pa eno nti cakes no yesa se yetwa na champagne no madaroma onye ne ready pacho se kan no wa ha yentwa ne ntem na presentations nso so ewo ho se kan no we ekura jo ono le bi se kan jo madaroma big mama obesom bi mo fa mo nsam mere ya mo se bi mo asanka pacho fansa to ye twa keki ewo nyam so ye jina nyankopon je mu ye twa ewo nyam je nyam Pacho obi kra bibi a wode be che ye wura na wadaro man tentem no ye time no ebe so esesia daddy nso so ewo hanum say okay auntie bra ni say aha e di asanke ni Pacho odi dey say Gladys for you by okay. Mejima or stadium by Mrs. Sans. Okay. Yeah, Metia Sanka Japan and they in baby, dear Mr. Bechenati. Okay. Okay. Daddy, Wadaroma, Ubebo di Naka, watch a that patch of bra.
Nana Osebo Sugudum. Okay. Me the yes of Basompahine. Me a former assistant board chairman when share Pemha. Okay. And Asanka Yameba. Sabe, in the Moya Santimema, a papa bonu. We did a channel, Evia, Nibia. Me sign a year board chairman or Divine Key Believers Network. Okay. Nemenda Ebe. Okay. You be did you must soon be a prepare some bill. Okay. Now, your flare, Asanka said, many friends said, the most dedicated presenter in Ashanti region. Okay. I didn't say. Abasubodi no Asanka kan ho bi. Amen. And the presenters you have presented for. In share from for Asanka. Okay. And now your pa your father your a promise. Yo. And show me so. Okay. And the Asanka you did not kan ho say why you do na bre. You do my dear you dey nyase you twema nipa mu anse ya bona. Ni patiase no ni ma ne ho na dwuma pa oye. Te me ba ha na me be ma me ba no happy birthday. Na ma sa ka chen che me menda mo nya mo beta na chi no me je na ba so body. Okay. And you na mo hu. Yo that ye da se pa so say ja o beta ye chi. Abusua ye de birthday no ye celebrate ye beto aso. Nanso sa presentation bi ani obi mu a one of this me twa to na Mame wadaroma mame mfa kwa weso na me nka bibi mfa Asanka ho. Okay. Meni Asanka share 206 bra me boy wiye. Okay. Enti Asanka ba me fie na de me share won ho ne se obre ne ho ase. Yeah. Odonipa. Yeah. Fufu de odi me fufu bi. Asanka. Obe me fie die. Na me bona baso akasa onko so nyesa. Okay. If you say ni penny na ne tese wo no. So we bet na fa ko for 20 years no. Enye easy. Ti se me nyame na dom. Ne se watimi atena mo ti media app from fear duo no a. Erade nshira no. Okay. Na your campus radio no. Ona na na programs manager. Okay. No question. One is the chat na say radio is about teamwork. Okay. They are Sidama management, general managers. Any omoma boy na all the department. Okay. Na madam Joasipi. Ebe kan say actually be anywhere change ya. Amen. Okay. Right. Abusha. So I'll be sakra. Na PR waba wankasa. Na no dey kasa. Na ha na waba so ka bi. I'm a champion producer. Kasa na me 1 minute. Na me shabu is man on say me so mba multimedia next 10 years. Wow. Na me makwaba ma multimedia makwasa aba. Okay. 20 probably say abebi. Ba only there. Makwaba me ba no timi be fa me koi. Eno me sa be fa me ba. Yeah, my mind. Me ni boys anante 9 years me buy. Okay. Yes, Madam Fana national security so because me nyina da me ma. Fat we ni pass the can. And boys there can I mean sure. All right. 20 years and okay. But if we are meeting okay. How far would you go 20 years? It was every 20 years now. Yeah. That's why. Sir. No more say away ni si hokaka. Okay. Yo, any for say no me and sabo na we hu yen e won from me a eye say you celebrate opanyini enfie poly aduonu enafom eno ti se wo say ye bibi say na ye e de ahye na enunyam na e de abona baso se onkonkoden ma multimedia na fe ye nyina ye aba fresh nso ye nsua na namo no a watwa no sana watwa no ye ntimi ni so mfa ho brase kakaka ma ka je Alex client say is o ma pressure no bofom na menyi sa o be dia break sa me din ade Ohemaa Benewaa ene Nhyira efiafo nyina na egu ai eti ye nyina na ye sign off se no me nsa ebo na ma hu ye biem na ye ka ne say bye bye. All right, happy blessed birthday. Papa, na nothing saying Veba. Okay. Veba. Veba. Then that is the sematology. Na ye fe another Veba is not said. Enu na ye there. Eye usia sematology ntinya de abete ase. O say oni party ase ya. Ye se na ni monyam. Ye ma ni wu ase. Yeah. You know, usia chematology ase. Don't celebrate a body. Celebrate
Kauma be. Okay. Don't celebrate our body. Celebrate. Unless I was your tomato, ketology. I was Menkwa Ahomano so Namisha say Obi Abba Homano so na young fan na yanko. Hello? Kafra me pacho. Hello? Hey, Ade, Madam Mamosha Homano Mami. Hello? Hello? Madam from Pacho would you baby afraid? Pacho, the family, now we have to Jamasi. You now on Pacho Yanko. I read it, Asanka. I would have yo. I mean, Shrano. Want to know them, no manner, and far, and will be with me. Madam, I was going to say, then I own the banner, in the Yamiasi. Then your mechanic no can tell you. There was here, and 2 people. Now, look, our plan was a family. Tell by your mamma and tell you. Maybe a Falano. Yo, yes, sir, yeah, that's it. Hello? Madam from Pacho would you baby afraid? Number one, something of fine. I say, I tell you, no way, the quality of the Mama, the boy, I can't cut the boy's mind, a basso, papa. I can't cut the boy's mind, Yenina, the boy's mind. I have dear papa, you'll be a local radio station. Let my power 20 good years. Do I have dear papa, Mama, you do this here. Okay, all right. Mamma Friday audio. Hello? What a good afternoon. Good afternoon, Madam from Pacho would you maybe afraid? But your family is a little life. And I'm here for today. Oh, Madam from Pacho, it's you. The Mastifa, young Conco system, the Diamonia, the Namu, and some way to come here. The answer I sank the way smile. Now, who goes to Louis Mana or they are Kakamikan and say, no, person, no, what's charge, yes, and I say, what I not person to be more of and say, maybe catch us there or on Saturday. Yes, the catch on the pa. Okay, hello? Hello? Okay. Hello? Ohemaa Benewaa, good afternoon. Good afternoon, Kwasi. Yeah, me pacho. Balibo ko simeru sanfodia. Yeah, asanka de in fact oye ni pa. Yedi di prayer ha no Pastor Gerard Danfo. In fact, oye ni pa. Ana obra get resource. Alice, ya dana se pa se me wo hu na kwala. Oni nya me nya adwuma Ohemaa Benewaa me dance. Hey, mo so mo ni Yakopon entina pa. Hello? Yeah, Mama. Yeah, Joe, me da for would you baby afraid? Yeah, black penny. Taponi na blana. The do a great dance here. Okay. Nyankopo Islam. Now the booze. Yeah, mo awodapa. Afanka the booze man. A jumela. Ati afie. A great dance here. Ajiwa tumbe a na for. Booze. Nyankopo nko so anu Islam. Omo ahodren kwa wo. Na Yamia no kwase FM die Yamia no adwuma pa de mu yebi e da Yamia se ya baba we wode na FM ba ya atre se ne bai ne ma me ya semi ya fi mu a wa mu ba bia insulate mi duru enye easy enti Yakopon Islam na akoma pa mu de ya adwuma mama e fi jam ho ko ye unye de adwuma no mo ma ye so e phone mo ma ye hu se adwuma no no kwanso ana mo ye no Yakopon ka mo ne da fifi yes so yeah that's it pa okay hello Mama, good afternoon. Afternoon, Madam from Woody, baby afraid. I do, young way. I am some watching. I'm saying, Alice, Banner, Yamina was Mono. I had this summer. I think I don't I really want to do some 100. I don't want to say. Don't about my neck and now.
na so which one of that is the man so that they say they amen amen pa okay you interest you nkwabeche hello Ohemaa Benewaa aja na mpacho na mo te sei yankopon kita ye mu pa na onso e obadi adom yeso ho ye pa mze nwa panyin asanka birthday nti nte me hu me nwa mo sports team no ayara ni ade say friends Richard nti me nso mi gina wo mu nyina nam wo so Ohemaa forest ni nyina wo nyina so ye nyina ye sports forest nti e gina nyina nam mana kono nso awoda pa se nyame nhira no ami nhira no pa se adwuma no me amitie nhira since there's a 27 why ade Ohemaa nyame nka mo why na me na kakra fa ye nwa abaya na oba ho no me se mesre ye nwa mo omo osoro no omo ne oba bi be omo ba ha no ne oba bi be wo ase ha no ma fa kwan bi aso ma fa akran de no kosiri mu ho no mo ya mo nyina ha na mo be pe education papa ne ade ntina mo ya no ma fa akran de po enye kwa papa mo mi nya asa de ye nyina ye ganafo so mo modin so be ma abaya no hu ne ba no mo na ntu mo ni hwa akra no nyame nhira wo ba Ohemaa nti nyambo otena no ye be sa akasa wa di nyame ya nyankopon so anyone tena pa okay hello Afa bato udi baby afefi Nana mponsa tia tosu me nini wasanta tumukofa Yo nana wadar mayete o Mame mama baso na mi kia mi rana nda so fempon Me de America ne abaya na ose da ma one ne wo ye afa akola no ko esemu no O abaya yi utimi ehwe wo badada Akoda yi wo be mai ko kwa utimi sende 1.5 ekoma abaya yi Ona asie o usu utimi tuton tade nyina ekoma abaya champagne ni ade nyina ka ho enti so betimi ahwe wa ade a adentina be ma wa ahwe wo ama ho ache wo nyisin mu na nyankopon ahwe wa hwebi na nne otimi atete akora mara ko du efie nson wo tete ni be ma no obi papa bi do boa ankata mana obefa wa onyen ko ntimi amo edu ono a na ya ma be ma no afa no fo a ode ne fa sa o ya o be ma no ofa abaya no eba no mre no na se eyomo a aga wanye ho amamra ye mfa akola ne ma omunya sa sisi na nya de beboa nya me kamo oba okay you trust you nkon ho hello Ohemaa Benewaa ma ho ajo Jama nyina boyosman etire nkwa na ne jengel bi na mire mfida Oko stadium and nam komu ya ye no mo twepa me yani ji radio no so enti nyame de afia kan efie ho a onyankopon mu nanim na o ma han ni nanim na onyi ne mfiri musuo biere mu na ya bɛkye ne nka bi afise no na awurade abayi na doye afa me ka bi fa gold dealers ne ho no krem kete no ma fam and the papa na was okobo dua ku no ma onko no na onya abotrema no na bia nyame nam sa akwa no so sa ba wenti sakra beba bi no mabrabom mo ne nyame nya adwuma waja wonso ene nyakopon tena pa hello Ohemaa Benewaa papa bie hey Nhyira Asujwenka enka evangelist the graph Mama Biggie and Mama God say the bram Nhyira mini koti mi gusua won kranya enye nkura se mo hakwa na mi gusua he Facebook na mama ntia mi boss brasa me Paddy Royal Hotel boss say o si abra o si afa Mama Biggie umbe na evangelist Mama Biggie na on the 30th year no o two party wo e wo chem enye nkura se nkwanti abra wati Ohemaa me boy the champion of no for quarter ni pato mu geji no kwasem se bi nya do minia bemen o ya na from there shede ma me si na from there na mama ma ba so o se nya ma tan ila no mari ko mo ba ho sa akire se aboso me nkronyi sen na from there se be ma ye ne ma ni bi o ba ko fo do mu so na ye be ma di mo pakra ni yi na mo bi akeka ko no ise mi se o hide bibi afi ma me no ma me o si anya he kweto bi aboso ti ma no be 1.5 3 million bi to todo ma di black card it is se mo mi no se bi munya nti ahia kitua bi a akwani ye die mu anu
Mister Bema, so they call social welfare near the other team to come Mamma Blow. On your agent said, Sacrano, Mamma Hodia, and any bonus. Oh, Mamma, who be a crano. I don't want to a crano, Nicholas. Now, Ma, God is a some media, but there, and it's a blend. The name is be a good, no. Sabia Beduho, so Hannah and for the Basho. See, media may say me a Beman. If you are so persuaded, I can see an Afudia. Crown, clock was also about to first captain, I paid any black blues to do. Sabi. Oh, thank you. Mr. 50 million. Why have come here to double share of one couple behind the million? So for saying you're winning much as well as first man. Maybe into ye, it does in Nigeria, my crowd. So yeah, that's a right. Hello? Hello? Oh, me, my hand. Hey, Joe, me that for would you baby afraid? Oh, me offer quite a new muscle was Santa Mampon, Kufia, say, no tank. Oh, me, mammy, man, or big of when you are Juma. Now the boy's mine, my wishing happy birthday for a soon young coupon or man, Pania Wadi. Nigeria, my mean, champ of boxing, Pato, or Mutter trading day. Oh, me, said you mean Papa, mammy, medical canon. Sebi, so be the one a banner who they buy Chila. Oh, me, Sebi, Nipan won't free mu, and I said, when Yadrimu Yadi, they were timid in a befriending somewhere, a brown bed will be one. Into a brother, dear Moody and your cost of bomber basso pa, sending nearby, or by a sooner also, Mamma Nisuano, as so a champion, sending a Tibian and the Bannon in Sabecano. Made us all me. Panin Pocradia, Wahunum Po Edda. Okay. Hello? Hello, Ohemaa. Auntie Sade. Ohemaa, Sandana. Yeah, you know, today. I can't say. Sanukade. When I am no travel. I mean, Bano. Namena, Dumogu, the Bano. If so, Chabuha, and I'm an India quite said in crying. So no more, Yamina, the Bano. And pass the Nadum, or who buy the Yamiasi. And any Abano, so now would say, Gamano. When you're not a father in the Bano, who know. I said the boilers night. I do no. And then my happy birthday, my uncle come back down. And he and we send a happy birthday. Oh, dear, yes, son, bye. And so let's share your young friend, my Nina. Okay, hello. Hello. But I will be our casa free. Or my memoir. Oh, no, Pumbo, dear. Pardon, pa. Mamonia Jumapa, Mobo Jumado, Ohemaa Benewaa. Asanga the boy on Siamano, Odapa. Now, Mr. William, Jono, or Yajuma or Hiva. Jody, I was thinking about how, also, Malam. On way goes meeting. Trying. Let me gas the Kumazis Munibia because I do we know, so we know a man could be more from more. And to me, wow. Because you want one year, you did to see any animal. So they say, because I do one fan of Credia and now, which means transfer crown why you want. It's a message, Joe. 7 brothers of Professor Bunita. Sergio will find Credia Dikai. Then I can't meet my cat in your command. I think that's one Odapa. Yankupon Shrano, so I didn't see a canning view. Yankupon come on one year with the recipe. Okay, on come so far, young Fabem, you know me and Sabin Chato. Hello? Hello? But I'm about to do baby of Effie. I'm a catapult of what? Yo, Papa, young quay. A very Japia. A Japia, it's you. Mamma, I thank what you my dear, I thank for Freddy Sydney. Namakola, I'm children. That will be Rame. Obayan was a what other city at Tanka? Namsia, Melody. Tanka the bonus man. Will be an evil for in the so, Papa, Mr. Kuma's mind. Many boys you move up and you must man, so and come up here. Will be an evil for oh, that's about the okay, hello. Kafra, Pacho, hello. Hello. Better from Pacho, would you baby of Effie? Pacho, I'm a Mike in your man cancer. Yo, Bama Mike, you too. Oh, I'm already another. Asanka, I would up. I mean, Shanna, the office be an Sanka. Okay. I mean, Joe, as a Monaca Casse, Joe,
o mesira na se utia na so pesu wonyini a wonya saa de na wo ye ne emwa no mi o se de wo sika sa no meti akwa na makoma akwa ye me ya abrami sika ne nya media nya saa ne kasa obi sika ba bedi wo a na wo sira wo sa wo nya abote na se na wo di kani de na esun a me de bebre na esun a me de bebre wo ya sa na wo shi ni pa na busu ye mfa sa nya adwuma defi ne kwem ompe kwan obe fa so de na pa ne sika be man se ne be ye dia su bi e be ba. Okay. Yemfa last but one. Hello. Hello. Hello for Woody, baby of Effie. Auntie Emma now where? Mama, I can't tell the boy my happy birthday. Happy birthday. I okay, all right, mommy. Yes, so yet you have the quite for you now. My family last caller. Hello. Oh, okay. Yeah, last one. Hello. Oh, mommy for Bakunship, Miss Rona. Oh. Wafa Kafra. Hello. Hello. Madam Woody, baby of Effie. Yo, ba, patrol it too. Amen. Yo, yate ye beye no sa pepepe ebusuafo ye damase pa na me share Facebook comments no ebebeba ye no chese moye ade papa comments amode ba ye ni nyina no ebi wo she ye ni abema sanka the boys man wonu mo wish no birthday na ebi so chere wonum adwene okay, Daniel Donko, say great work done. Sir Mabua ama obeyetimi ehu ne ba. Na fe wasan so ma sanka the boys man. Happy birthday. Pa who does also you are a very good brother. Na okay. Kwame na champion. O say happy birthday Asanka, my favorite legend. Or your presenter what demonstration kra. Na ma say today be today. Bimpo Ernest Kwame. O say akwadaya yehuni was mama papa yeah asem ketwa. Okay, nana ya say I'm watching live from Missouri mini baby cry ewo we na say adenti cry na say ye twen ma kwada no e makwan e ba ansa na wakọ papa ho sebi uji ade fro bi nsema ye nhwim no prekope ye no kakra na fe ye koye nim agapare na wo say e fante na okasa no nyinya wa ndim na wuhia onwi ahwe ento wada ni bira to wa na be hu say enye bete kwaku kinsolo si abnaja isun bibia ebeye kama pa YouTube comment no Selena Lewis was asemo Mrs has not been o si me mamunyina ma ha yeje wo so pa vera ya wo so hima me ma wa ha woni nipa mo wa nyina yeje so esronko ekura Faustina Ejapoma okay Faustina wasem no de mintimi enye ema hu emwaye bia comment no edoso nanso ya jebre na ya kenkan kakra nso so e de efri ho no mo e na ye de amamo baby bia wutie me firi me se nyankopon se wonye wo kesi titiru eye na nam go filling station o maxima na bi wo bokrom sister ma bi to obom so gate na fe tachiman sankofo radio 98.9 takrade na fe Virginia USA Solar FM odunkwa ono fe
Amazing Grace Supermarket ewo Kokobra Agogo Market of Brescia Italy na One Enterprise or Boase Yaz PZ office ho Odenche Mokokobra born to be a winner was of fitem next door fashion our top high Master Augustine so Bomsu Gate Master Tola Okodie Komde Duakon for nurture nurse for any midwife for mu school mu nyina ye church amopa semutie ye bantemejo muma yeda mwase race course for yeda mwase afia ko bidwom abinchi yeda mwase sanso na yi jajom from mu ye bue dako mu aboa mo ho na mo mesra ye ye wo ha ya na mo besra ye na se mo beda mo ho adi mo bantemafo bedi ka jam na so ha de mo ben ye nti mo mrantamansa bantemafo abadrobafo amutie ye mo amutie ya nkwankura amutie ye pato ene original Nigeria yeda mu nyina mase na enne de kanyina ne se Nyankopon won hyiraw no ma adomroso enhwehwew medin ade Ohemaa Benewaa wodin ne tempo Gladys num chase mo koyi nyina no kumase ne babia boutique ni wo bia no mpacho mo betie ye Gladys boutique e wo stadium wo tie pa ne obe surprise ye e wo ahanum say cake ya ye twa ye MCR se Frankis e wo ho no mano enhwewe e mame na afi menko cake a enne ye twa ye edema ye Asanka the boyos man if we just a bite cakes cakes are we no e kama pampacho wudu opokuware eye secondary school hono mo a opokuware secondary school no wone no na ye opposite edin ye just a bite cakes wono na di cake kama yi e buy cake de odi ko bia obeya ama birthdays aye fro wo fie kwa na so wanum ye odo se ase ye odo opese wotiti bidia obeye bia bana de ahye fridge mu mesra fa number na bibia wotimi ya frɛ no ne number no eye 0540296279 0540296279 just a bite cakes abusia medo munyina Nyankopon wonhyira mu ene na obi so edi na woda Bill Gates sapon ene your birthday if you power will ho osio we show happy blessed birthday Nyankopon hyira free MCR free adwuma general manager Mr. Jimmy Agla programs manager producer stylish ofori Frankis Pawili na pato me etina konson wachi emiemia chinchim afie ne funuma ne de misi akonya kese mabadwofo ka ho ene ne production is successful medin ade Ohemaa Benewaa hana ketwa ene hana panyini half cast ene ho ne ho hana ba kono ne de ne kofie ma yekwa ebeja ne ho yemfa no emmabiem fi se obekwa ko ha dwen bebre nti Nyankopon de yenkwa beche ye chinada yebesa ehia na ye de obreju medie de abrem medom nyina se nei yekasa yemfom so bi ba bi amadaroma na madom na mode acheye Nyankopon ya adoma echina ebehia ansa na yebesore no akosua beton niema no akosua ho fe wo se wo kofie ma na obeba ana obeka ho obeba fie sa ko ma me family na wo sa ko tonwade no ma me na yenko abusia yetu aye dwadi. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores.
travels? Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? You so kuta iPhone and once I download the app na two phones so in the process maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asha a basa automatically no ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada ye chow $10 for free. O send this cancel yento tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish.